Yada jirra jirtu ilmaan Oromoo ka addunyaarra ka ardii kanarra jirtan hundinu nageenyaa fi jaalaltii obbolummaadhaa bakka jirtan hundatti isinaa ga'u dhiyaadhaa akkam jirtan yaa share invite godha akkuma seentaniin invite godha Faiza share godi Fami share godi na rabsu rakomiti yaw giron jotanin giro andale iduni jirti rakomiti san ka sharing gones ni beena jotanin beita santiman daleidi warri santiman dalagu yo share nan gone rakomiti isini fubanna santiman rafuradda itti tawadda jara Masha Allah Alhamdulillah Yada Jachun hakuma walitti ma janami namni kuma sadi kuma afur kuma shan dhiyaachuu qaba share godha akkuma seentani share godha deema inshallah haala yeroo jirurra dhugaa jirturra walaa sooyna dhugaan obbolummaan balleeysitu kijibni maas naman bilisumsu kijibni injifannoon ta'u kijibni maas rivaanii muruun ta'u rivaanii kan muramu nama lubbuun jiruu fi nama guyyarraa guyyatti ajjeesaa rivaanii muruun mana aynan nagar no baakaachu intaatu kanaaf hin qabsooyne nuti haqaaf qabsooyne ummata keenyaaf qabsooyne share akkuma seentani share godha inshallah ka abutta tokkicha akka miliyeena wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh kaaf keenya akkami jirto naga dolara ergu dittega amerikuma kana teesse dolara energitu ergi khanutis nadaji numa barbaanna bar jachun yaw samin sarran jirru aqaf qabsaa'u jirra kaab butta qabsaa'u dhugati nama haqati nama ummataaf qabsaa'u sibeena jachun warre kanat ummata qabsaa'u warra khani wajje ka qabsooynu tiko nadaji nu ergun kaysan kun garuma jenneti yaaduma fi baga dufte kaab butta kanya akka ergutus nimbe kaab ati rakkoon qabdu yaa dumuma finje kanuma birada meesu finja male dhiyaadha ilmaan Oromoodha sabboontoonni haqaa warri jotanii hin tahin jotanii ni beeytani warri yaa namni lubbuun jiru silaa'unuma qofla maal gonaga qoflaatuma dhugaa hasooyna dhiyaadha invite share godha akkuma seentanii share godha wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh nafi aya akkuma seentanitti share godha deema tasfaa'ee daaba agjira nama dhugaati tasfaa'een kuni jabeessa Oromooni tasfaa'een kun nama gaariidha nama haqaati nama dhugaati wajjira prime minister keessa itti gaafatamaa ministeerota kaabinee ta'ee hojjetaa jira isa kana nama gaariidha nama Oromoof quuqama guddaa qabu akkasittu bada Sadiq Jibba wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh dhiyaadha idduma tanatti gaa waluma afeeraa sirba haa calu deeysaa isin afeeraan iddootti haa yaa karaa sagantaa ijoo keenyaatti yaana sirna kanani tursiisnamoonni awwaallaa haja'u irraa olaa soyna dhiyaadha share godha ka abutta tokkicha akka miliyeena mootii badhaadhina siin jennee jirra korsa mootii badhaadhina akka keeysaniin jiru warri biyya alaa ta'ee qabsoo godhu dhiyaadha ga inshallah
udah damne Roro nutamate situ ane harar geto alaega inabdoti abdutane situ tiane arakilo fokolchi fudu inabdatin shawako harar abduntane arat kilo situ ane fokolchi fudu arsito situ ane arat kilo abduntane nabdotini fokolchi fudu arat kilo situ ane wallagako situ ane abduntane arat kilo situ ane fokolchi fudu arat kilo situ ane ilwaburko nabdotin abduntane kay fokolchi fudu arat kilo situ ane jimmako inabdotin abduntane fokolchi fudu arat kilo situ ane oromoto inabdatin wanin jirre ma abdatta kay falmi fudadu arat kilo oromoto ane ulfada assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh obboleyenki ya islama ka dunya rajirtan hundinu obboleyenki ya oromo da kan kristiana ka waaqeeffata kan pente da kan sababira hundi khaysan obboleyenki ya oromo ka dunya rajirtan hundinu nagenyi ki ya obbolumma oromumma qamantina batinsan bakka jirtanit ardi tana gubatti hundo bakka jirtanit isnago yo oromo qulqullu tatan yo nama yadu tatan yo nama sabafa do tatan yo nama qabsofa do tatan video kan akkuma sentanin hundi khaysanu share goda angonni dabarti guyyanni dabra dukanti ifani dalamti akki arra borun jiru akki boru iftani jiru ni jiramti oromumma namo yomiyun jiramtu yomiyun geddaramtu yomiyun sharafamtu yomiyun irrattu akka sentani share goda kana jalatus kana jibbitanis ndawlar se anamo hunda kaysanu wal kitani sinjaladda warri qabso kaynya kanuti goda turre siningalin amma boda sinif gala jeden abdada tanaje gam fite boda boleyen kiya saganta sadi fin gaddufe eddu facebook kanarra egam bakabu'a ummatate sagale ummatate anamma hoguna sirra hasaw hoguna sirra fincelu hoguna sirra dawaqu hoguna sirra facasu yechuda duga sagale ummatate yan bakabu'a ummatate hera kiya bakabu'a ummatumma san fajadamen duga ummata ya facasa male ani wardia ummatati male wardia barcuma motuma angorra jirtuti mitian no ani kursi qaba presidentota timitian an kursi qaba parti tota timitian an wardia ummatati an sagale ummatati amma boda taduri vita amma walad yo singalin sigal chundadwan qabsoda kasin debtiga falka jijirratti ademsa jijirratti humna jijirratti ho tofta jijirratti qabsoda kasin debtiga khale qabsawa dabati qabsawa party di qabsawa motumat arramo an bakka bu ummatat sagale ummatat dubada echon akasi walu wachu qabnaga ani imimman ummatatin irra qudubada tubu ummatarra demtu dubada echon haqa ummatatin saatila baasa jechuudha hattummaa ummatarra deemtuun ifa baasa jechuudha roorroo ummata keenyarra deemtuun saaxilaa jechuudha ani kaniin qabsaa'e amma kaniin irra jiru bakka tanaga akkasi wal hubachuu qabnaa beekna gaala yaa obboleessa kiyya kaniin sirra bobba'uu deemu akkasi wal hubachuu qabna gaala akkitti wal hubannu halee fi arri waladdaa wal hubachuu qabnaa beekna akitti atis ana lalu qabdu akin anine sitti salalu qabu akas taw qaba be
kale arre arram an kale miti arra ana ma ka ummatati imimman ummata rain dubban rorro ummata rain dubban manati e bisa ol turana sawan chiginyati aba ol turana sawan be magan ani imimman ummata rain sawa bela ummata rain sawa dua ummata rain sawa rorro ummata rain sawa ajjecha ummata rain sawa hida ummata rain sawa jidira ummata rain sawa male ambakabu akheti mit ambakabu ummatati ati nafile beke ummata nafile nudu padu jenna tamane nafile beke numan du badda fi yetwan ummata sharti na rajira ummani na du padu jenna file ani leni sani du bachu sharti jira yechu da taderati walin zigallu kasi wala awan yechu mafia warra khenya kan silawo khijiba be khana finti ko irraisini bawjira lal warra khenya خامته ميك خجيبا وياني رابري ديكالا جيني وياني دا تا وياني توتون قدسته تامل توتون وياني دا امر متى افرقايسه سن راندومين ورا تشيبسي وياني اسكيسه سنتايسه اسن كيسا شوبستو ياو اسني فيني مجرايتو ان بكبو اموتاتي دو هانغاسا احمد ابراهيم بكبو اموتاتي ummatan nafilat ati nafilan yani acita dabane da fi atilal khara bane be an ummatan nafilat ummata khajib sisin wajadu an sino jadu lala kasiti lal sharti tana qabrin sena warana khale jeste sambar e du tkhiyya khati khale jeste san e du khiyya bar khanga sa jesi yateni si jaladi de san lal خميلينا ساتيسي خنينا جتنيني أجيسي أنقاسا يتنيني سنجلا ديدسان خدتشي أداما سي خنينا جتنيني سنجلا ديدسان خبيالا كوماندو سيبرسيسنا أجيسي أنقاسا يتني غربا سباتي غربا أمتا جالتو غربا أبي جالتو أكم قدين أجيسا جي إسنجلا ديدي إسنامو نويما يتني سجستن أنبرسني دو إبرن إسنجسني نجستني بر أنا أبر خجستن أنا جستني بر أنا قاف جوار محمد منسات الرا خبجمو بجوار محمد منسات الرا وارديار را غورتن أني جواري نكجيب داو موتو ما وارديار را غور رجين جوار الربساتوري الرمو جواري ديفما ناغودي جانجچو سي الربسو غياف غافس ديفما امتو ما الدنيا رجرون دترتين ديفما سي غافا دانجانا ما جواري مالف انغافس سينما كاسين سنما چوبوسه إسان سنرامفون جولدا ما چوبو يا دجي سربوبه تاي سنتيم تانين دوغو غوري arana jala jolle gise futan amma na jala amfune an jolle biranin kaba republican guarding kaba na bira jirti yadina tatana oromon warra ko yadi man na bira jira yadina tatana oromia fudate ya shimallis ma fi fiqadu fudate commissioner ararsa fudate warra boti gada kharrayu ajese hatu jimati fi siminto tu fudate male motumman abiyina ran fudanne an jolle akasitu wada sirritti waddatana sirritti waddatana an jolleen eedu kanarraa fudhate fiqaadu tasamma shimallis abdiisa commissioner araarsaa mardaasa fi jara sadeeni wali qindaa'ee jolleen jalaa fuudhe leeyli akkuma gaafa juwaarirraa fuudhanii na jalaa fuudhan akkam godheen gabbeef dubbadha kaleen juwaariin kijiba jee dubbachuu taareen جئين غودك هي قطع ديچو بكان تدخدو لا لا حقمو لتمنا بي خارا نقا نما اورمو كان ياما هدو ها دغو دغاتنا انا نما شينا قبوت نما خلي بدير رايف سريسو دندو نما ديفما نما غافچو دندو نما ماس وان بلي سيرا براتو نما فول درا فماس وان سراو قبو دبچو دندو دوغو غورن قبو كنرد anjuar gafa isan jolle jala fudan
namni Juwaar Mohammad gadi ba'ee arrabse ana Oromonni beektaman beekta way kijibaatun anaatu arrabsaa ture yaa bada kijibaa ijoollee sirraan fuune jee edaa Juwaarin kijibne naaf kijibe edaa Juwaarin sobne naaf sobe akkuma Juwaar godhan san ijoollee na jalaa fuudhan baatii 3-4 dura jechuun gaafumaan abbootii gadaa ajjeeftan jee saaxila an gaa'amaanaam ga'a shiran beekwan jechuun an shiraaf jecha Ameerikaan gallee baran Kaanadaa shiraaf jecha gallee baran shiraa jecha galeen Oromoo gabroomsuuf hin galeen Oromoo boochisuuf hin galeen Oromoo cunqursoof hin galeen ambar jiruutiyya ilmaan kiyya haadha manaa kiyya qabeenya kiyya waanin Oromoo irra jaalatu hunda dhiise jiruurra namni jaalatu hunda dhiise ummata Oromoo filadhee kaniin biyya galeef ummatuma Oromootii fi guyyaa tokko aduu nagaa aduu salaamaa aduu jiruudha aduu naggadaa aduu qananiidhaa ummata kiyyaa baasa jeetiin gale malee maalin dhabe Ameerikaan eenyuun ajjeesuu galeen Ameerikaa eenyutti roorrisuu galeen Ameerikaa sororroodhaaf hin galle hogguu ummata kiyya roorrisan hin usuu jechuun maaliif kaayoon hangaleef roorrisuu miti kaayoon hangaleef ajjeesuu miti kaayoon hangaleef hidhuu miti Oromoof aduu baasuuf hin galle malee odoo Oromootti aduu dukkaneessuuf hin galle badhaadhinni Oromootti aduu baasaa jeetiin amanee gale malee badhaadhinni Oromootti aduu dukkaneessa jee amane biyyatti hin galleen ammaas hin galle ammaas hojjechuutti hin jiru san irratti Oromoon aduun isin baatee amma booda cunqursaa kamirraa'u bilisa taatee dalagattee gandaa fi qoodaan amantii fi qeedaan maaliin otoo hin qoodamne qooda si harkattee ummanni kiyyalleen kaniidhaan keessaa dhaladheen dildilli isaa hojjetame karaan isaa hojjetame bishaan isaa ba'ee ummanni kiyya godina harkachuu qabu harkatee Harargeen godina 7 godina 3 godina 4 taatee akkuma godinoota biraatti qooda si harkattee jiraachuun barbaade malee akka wayyaaneen Harargee cunqursiteetti Arsii cunqursiteetti Wallagga cunqursiteetti Shawaa cunqursiteetti naannoo biraa hunda cunqursiteetti an cunqursuuf himi barkaniin gale. That is not my vision. That is not my goal. But I didn't kanata manaje na manesi. Ammo guyya Juwaari rajolle alkalleeli guran ka Juwaari ni kajibdaje ana. Arrammo dhiifaman gaafadha jechuun maqaa rabbitiinis maqaa oromootiinis maqaa ilma namaatiinis dhiifama. Ni kajibdeen isaan jee akka inni kijibin ammoo jarri nagarsiise jechuudha laal rabbiin addunyumarra si garsiisa gisee ati dogoggorti. Halkan leelii ijoollee tana na jalaa fuudhan jechuudha. Leelii mucaan Muhyiddin Jaaniin kun dhalataa Jimmaati hangana nabiyyi jaaladhu beeka. Hangana partii badhaadhinaa jaaladhu beeka. Warraaqsanan godhaa ture Harargee tana shaneerraa qulqulleessuu fi qaama biraa hundarraa qulqulleessuu fi Harargee siigee qawweeniiti misooma deebii naggada deebii jee nama keenya hararra dhorkurratti waaniin an walga'iin an geggeessaa ture hunda dhaabbateen na dhageeffachaa ture mucaan kun. Mucaan kun duuba najjeesuu dide. Maaliif hangana nabiyyi jaaladhu na beeka. Maaliif hangana mbaartii badhaadhinaa jaaladhu na beeka. Maaliif hangana ummata oromootiif quuqamu na beeka. Maaliif hangana ummata kanaaf laalaa qabu na beeka jechuun bakka hojii hojjanne hunda amma 3 fi baatii 7 mucaan kun na hojjete. Tika khiyyatee eegumsa khiyyatee yoo hoteela seenne inni beeynaan jee nin bahan taa inni naan je'uun taa bakka nyaannu hundatti isaan na eega
rabbii gaditti tiqatiyyatee mucaa kanaa na tursiisaa ture jechuudha. Akkuma Jawaar jala ijoollee fudhatanitti mucaa kana gaafaanan ajjecha abbootii gadaa Karrayyuutii fi hattummaa isaanii tasimintoo har'a 2,000 seente. Tajimaa har'aan tana isaan keessaa dhawaagu jiran tana. Taniif har'aan tana lafa akkana shabashabu jiran tana. Ta'arraan namaaf osoo hin ta'in bulukeeta eebbifamuuf isaan bakkayyuu rifaana muran tanaaf lolu san isaan ammoo maal godhaa turan jechuudha. Mucaa kana halkan leeyli walakka wayin dubbadde hin dubbanne namaan na dhagaa diinaan na dhagaa eenyu diinni kiyyaan diinan qabu ani an diinan qabu yoon an diina ifii ta'e malee mucaa kana halkan leeyli ijoolleen eeydu wajji kottu baajaanii paatrolla fidanii ijoolleen jalaa diddee jechuudha. Ifi muudideen callise maaliif Jawaariin kalee akkas jee arragamittiin ifima Oromootti jeen callisa. Zajaan addunyumarratti mire yaa Jawaar keenya Jawaar Mahammad yaa obboleessa keenya natti fakkaattee niin dogoggore na dogoggorsiisanii dhiifama bakka jirtu dhiifamni kiyya si haa gahu ta'u obbolummaa osoon hin duune tana dhiifama siin jechuun barbaadaa jechuudha. Hundi si immoo jilba kee jalatti fi faana kee jalatti deebi'uu teessi. Niin arke wanti sammuun qabdu yellaatamu. Kanan qabdu wanti hunda si immoo rabbiin si jalatti deebisuu taati. Rabbi urmiin si haa tursiisu Oromiyaa tana amantee mootti gad hin deebiin yoo dhuftellee immoo waa jijjiira dhaamsuma kiyyaati walumaa galatti jechuu kiyya. Siifuu galaati gizeen akkanatti gingiigu. Siif galalal gizeen namni beeyta hiccitti waa namaa himuu badu ni gingiiga. Gingisu ni beeytani yaa Oromoti gingisu ni gingisaa beeka. Ani Jawaari yoo jaariiroon qabu Jawaari sin jaaladhu an kan hin jaaladhu Abiyyi kan hin jaaladhus paartii badhaadhinaati ammaas Abiyyi neen jaaladha paartii kiyya ka badhaadhinaanan jaaladha. Hattuu fi warra immoo carraan nu ga'e jee taranyaa ta'ee har'a saaminsaa fi ajjecha irra taa'e kana hanga du'atiyyaatti hin balaaleffadha jechuudha. Qorannaa Hacaaluu Hundeessaa fixeetiin jira isiniifiin itti dhufuu ta'a sanii saktanuma akka abbaa gadaa Karrayyuuti. Akkuma gaarittiin isin dhufuu ta'a Oromoo quba qabaadha. Oromoon tun gowwaa gara baleessa silaa'u nama awwaaltanii taaziyaa teessan dukkaana kaayyattanii shuumoo afaaniif facaafachaa jimaa nyaachaati rabbiin isinaa barsiisu. Laal warri jaarraa awwaalee taa'ee nyaatu kun warri Qelemoo Qilxuu awwaalee taa'ee nyaatu warri Taaddasaa Birruu awwaalee taa'ee nyaatu warri Jeneraal Waaqoo Guutuu awwaalee taa'ee nyaatu warri qabsaa'ota nadhii gammadaa awwaalee taa'ee nyaatu kun warri taaziyaa bartan kun rabbiin ammoo onnee teessan isin haa jijjiiru dhaamsa obbolummaati tun tajibbaa takkaatiin isin arrabsutti isinuma haa jijjiiru nuti jijjiiramne isin haa jijjiiru rabbi onnuma teessan tanaa'u mee rabbi isin haa jijjiiru yaa Oromoo rabbi isin haa jijjiiru jabaa keessan awwaaltanii ol galtanii rafuurraa rabbi isin haa jijjiiru. Taaziyaa teessanii kaatanii rafuurraa rabbi isin haa jijjiiru. Maaf du'a namni yoo taaziyaa taa'u taate? Maaf qabsaa'u namni yoo taaziyaa taa'u taate? Jootanii miti bara ilmi namaa kun jootanii niiraatti naqanii daleessisan. Jootanii tana takkana dhawan tana karaarra teessu tana gartanii takkana kubbaan taphatan tana Oromoon jootanii miti bara kan niiraatti naqanii daleessisan. Jootanii miti nuti. Niiraanu kannanii nun daleessisan nuti. Nuti sanyisanii miti. Ummata sanii miti nuti. Nuti abbaa biyyaati. Diqaalaan nutti taphachuun qabdu. Shayxaanii nutti taphachuun qabu. Nuti bara abbaa biyyaati. Maaf namni nutti taphata. Jootanii taanee bakkayyuu ustaanii taaziyaa teessanii shumoo afaaniin facaafattanii karabaattaa kaayyatanii akka kiyyaa kana dhuftanii ganamaa gagala bubbaatanii maal fiddan? Tana isin beekaniif fincaan afaanitti isin fincaanan. Maqaa isin beekaniif. Oromiyaa tana namni tokko kan pirezidanticha jaalatu hin jiru. Tokko!
dirkin basan nama dirkin walgai gafa isaan dhufa jaan uleen nama waliin qaba malee namni tokko kan namicha kana jaalatu hin jiru sangaa deemu kana namichuma jaalatu namni tokko akka jiru Oromiyaa guututti walle falaani namicha nyaachise tanaaf jiraachuu jira malee namummaa tokko ka isa jaalatu hin jiru Oromiyaa kanuma abaaru bakka deemtu ka dhageessu hai maaf nama abaartuun bultaati maaf nama abaartuun jiraataati hattuudhaan jiraataati bilisoomee jecha saamtuudhaan jiraataati bilisoomee jecha kijibduudhaan jiraataati bilisoomee jecha ajjeefamaatti nama bulukee ta'e bisaa ooluun jiraataati bilisoomee jecha eenyuun jiraataati maaliif jiraata maal taatee jiraata maali faayidaan kee bulukee taa caala moo si caala kan dildilaa caala moo si caala namummaan mana barnootaa caala moo si caala yoo ati jiraatte barattaa bara yoo ati jiraatte daldila sanirra deemtaa bara yoo ati jiraatte bara ililliidhaan urgaa argartaa bara maali ililliin maali khuduraan maali muduraan maali kun citaadhaaf jiraataati shanjiittee dhumu jirti ummanni kee dhumu jira ummanni kee hidhamu jira ummanni kee dhabamu jira maali jiruun teeti ililliidhaa jiruun teeti bulukeetaa jiruun teeti rifaane muruudhaa jiruun teeti maal kananaan adda maal taatee kananaan adda bulukeeta goojjoo keessa galuun siin jiru nagaan qeetam qabda cinaaqsan si harkaa fudhamte onni siisuunti harkaa fudhamte gursun bombaa si harkan jirtu baabbilee cinaan si harkan jirtu lafti kee si harkan jirtu maali ati onni kee si harkan jiru godinni kee si harkan jiru ummanni kee si harkan jiru maali jiruun kee eenyuuf du'e jaarraan dire maaliif du'e jaarraarre eenyuuf du'e taaddasarre eenyuuf du'e elemore maaliif du'e waaqoo guuture eenyuuf siif dabarsuuf du'anii bar sitti dabarsuufi miti siif wayyeessuuf du'e malee sitti ammeessuufi miti hattuu bulukeetaa hattuu simintootiif gabroomta hattuu daantiitiif gabroomta hattuu miliyoonaan malee nama dubbisneef gabroomta maali ati sitti fakkaatte nuti keessa seennee garre ilaa hudduusii keessa baane akkana dubbachuu jirra si fakkaatteeti afaanii hudduusii keessa ol yaane keessa gaddachaane laallee garree dubbachuu jirra yoo duunees ummata keenya taa'imnuu jenne maal qabdaati yoom nama taateeti kophee qabdamoo mana qabdamoo ifa qabdamoo daandii qabdamoo bishaan qabdamoo jiruu qabdamoo maal qabdaati mee maal qabdaati jiraachuu jirta ona kana gaara kana keessa hunda maal qabdaati mee maal qabda yaa Oromoo natti mime maal qabda mee kamisi fooyyaawe kamisi irraa jijjiirame giiroo jotanii niiraatti naqanii haasoysiisan hin dhageeffatin nuutu hudduusii afaaniin ol seenee afaaniin hudduusii gaddachaa'ee harkee jira waan tana waan isiin taate nuutu harke naatu harke kaleessa hogguun juwaara abaaru'aan dhugumaaniin abaaru'aa ture hogguun shanee abaaruus dhugumaaniin abaaraa ture arraas hogguun hattuu Oromiyaa qoqortee nyaatte ummata si ajjeeste bulukee ta'e eebbistu tana hattuu simintoo hattuu jimaadha hattuu ajjeeftuu namaadha hogguun abaaru dhugumaaniin harkee hin abaaru jira naa walqixa garteeti keessa galeetiin isaan fakkaadhee wajji jiraadhee wajji hojjedhee
wajji dalage waan isin baatu fincaansii beekee baran waan isin baatu hattu bulkeeta tana hattu simintoo tana hattu nama nyaattu tana akkasin nyaata Muhyiddin Abbaa Jihad ilma Jimmaa dhalataa Jimmaa hangaasa ajjeesii jaanini jalaatite miliyoona 3 siqanninaa jaanini jalaatite lafa Adaama siqanninaa jaanini jalaatite biyya alaa barnoota komaandoo si erginaa jaanini jalaatite mucaan kun mucaa kaati dhugaaf dubbachuu jira dhugaaf dalagu jira hangaa wajji dalage amma sadeen anammeenya irratti daga akkam godhee mucaa kana ajjeesa jee nama 15 olitti hime waan isaan jaaniin annatti himne silaanatti hime qaataan isinitti himne natti himne natti himne ammaan dhaga'u jira nama 15 olitti hime arranatti mujiran amma namni kun nuti dengada jaatu khaleeda arra namni adda hundi natti mujira ajjeesi jaani isa najjeesani ummata dhugaan jaalanne hattu Abiy ajjeeste angoo barbaaddu hattu masaraa seenuu feetu hattu ummata sabaa sablammii ficcisiiste shanee hijibaa jaartee ummata ficcisiistu hattu mootummaa tana jeequ jirtu hattu nagaya mootummaa kanaa dhoorku jirtu hattu biyya tana jeequ jirtu Muhyiddin ajjeese nu ilma jaanii maaliif guyyaa waati qodura Shaafii nama jamu nama Ilbaabur bulchaa ture bulchaa godina Ilbaabur nama ture nama nageenya Oromiyaa irra ture hammachirraa ka'ee paartii badhaadhina deebi'e isa saniif eegduu godhanii guyyaa waati qodura isa ramadanii waan kana yoonni waan isaan jenne kana Shaafitti hime Shaafiin kun Abiyyi wal beeka ilma gandaati ilma qayeeti Abiyyi nu dhagaa akka mucaa kanaan jenne mucaa kana karaarraa balleessu nu jaanit mucaa qaccee qaxara cabsan jechuu mucaa qaccee qaxara cabsan jechuu tujjaara hojii mooraawee dachii namaarra namatti shugguxii baafatee du'e tun tirrikti aangoo qabachuu fi haqa nutti maa turanii nuun jechaa turanii nuu takkumaa jechuudha tun tirrikt diraamaa Juwaariitu Hacaaluu ajjeese jechaa turan san keessaa takkumaa jechuudha drama Hacaaluu Juwaari ajjeese jechaa turan san keessaa tunis takkumaa jechuudha mucaa kana tujjaara hojii bee shugguxii Muhyiddin namni naa hojii Muhyiddin agare Muhyiddin nama shugguxii nama baafatu miti nama jarjaru miti mucaan ilma Jimmaatiin jarjaru nama naamusa qabu nama biyya tanaaf adoodii qabu nama Abiyyi jaalatu nama paartii kana jaalatu mucaa kana qaxara cabsanii tujjaara hojii gabbee lafarratti nama hojii shugguxii baafatee ajjeese asoosama kijibaa uuman jechuudha akkuma amma shaneen haleellaa keenya deddeebdee baqachaa nama fixaa jirti jan shanee tamii isin baqachuu jira isinii baqachuu jira yaa kijibdu shanee tamii isin baqachuu jira biyya tana waliin jirra dubbii quba qabna aan miseensa paarlaamaati haqaan quba qaba shanee isin baqattu garree moo tam garreeme isinii shanee baqachuu jira moo shanee isin baqachuu jira dhuguma walitti yaa himnu akkanuma kijibanii jechuudha
شنه بقتوتو أمتا فيت نو شنه جرقون جاريتو أمتا فيتو جرا شنه ما جال ماروتي متي أمتا فيتو جرتو يا أماران حزب إيا چفا يالو بزرونا بماننتو يا أوروميا كلل برزيدنتنا يا كللو يبلتقنا بيرو حلافي أمراروش ناچو انجي شنهوش አይደሉም በእነሱ የተቀናበሩ ሸኔዎች ናቸው ግድያውን እየፈጸሙ ያሉት ነገ ቢሞት ጸጸት እንዳይኖርብኝ እቺን ልናገር yes እውነቱ ይሄ ነው ሁለት አይነት ሸኔ ነው ያለው እውነተኛው ሸኔና ሳቦታጅ ሸኔ ነው ያለው ሳቦታጁ ሸኔ የሚመራው በኦሮሚያው ክልል አመራር ነው የኦሮሚያ ክልል አመራርና የኦሮሚያ ክልል ብልጽግና ቢሮ ከነ አመራራቸው ከነ ካቢኔያቸው ካልተፈረካከሱ በቀር በጭራሽ ሞት ግድያ በኦሮሚያ ሊቆም አይችልም እንደዛውን እቺን ተናግሬ ነገ ጠዋት ልሙት ጸጸት የለብኝም ነ ስለምናቅ ነው ምንናገረው ስለምናቅ ነው ምንናገረው የሰው ነፍስ ያንገበግበናል ቋቅ ብሎናል መግለጫ ሰልችቶናል ያዘም መግለጫ ቋቅ ብሎናል እኛ አንፈልግም ያዘም መግለጫ ዱንካር ማሳመሪያ ልንሆን አይደለም ወደ ኢትዮጵያ የመጣ ነው ንጹሃን ግድያና ከስርቆት ለማትረፍ ነው ወደዚህ ሀገር የመጣ ነው ማንንም ለማጀግነን ማንንም ለማጥፋት አይደለም በፍጹም የብሔር ብሔረሰብ እልቁቶችን ሁሉ ተተምኖ ካልኩሌት ተደርጎ ተቀምሞ እየተሰራጨ ያለ ከኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ጽሕፈት ቤትና ከኦሮሚያ ክልል ብልጽግና ቢሮ ነው እየተሰራጨ ያለው እዛ ላይ ያሉ አመራርና አካሄዶቹ ሁሉ ስርነቀል ለውጥ ከነ ካቢኔው እንዲህ ካልተገለበጡ በቀር መቼም ሞት አይቆምም ቃል ለምድር ለሰማይ ህንዳበቱ ሃንገ ጀሪኹን አችራ ሙልቀምነት ሃንገ ጀሪኹን ሂዳን ሰነት ሃንገ ጀሪኹን ልቡዳ መምተው ዳፍ ጋፈተምነት ሃንገ ጀሪኹን دبي سارو جتني في قافة منت نجني أوروميا كيسا دفوتا تقول لنجرات ويجو بافستو ماينور إيه أورومو ما أدلم إيه أوروميا كو دايما أدلم دكتور أبي أحمد كسلطان لمطالنا ዶክተር አብይ አህመድ የአማራም የኦሮሞም የሌላም ብሔር ብሔረሰቦች እንዲጠሉት የማረግ የተወጠነ ትልቅ ሴራ ነው አብይ ረቱ ማን ውድቀው ሽራ ጀሪኹ ነው ጀቻጅሩ ካኑ ወኸጅሩ አንገረ ቀበደንዱ ባሰንዱ አና خلي بوتانه يقول جستني بروغنا مخوتا نجيسا أيون دويس كنجيسو شماليس abdiisa فكاتو تسمى كوميشنر أرسا مرداسا خنالا خبراتو كودينا كابون ورّينا نو أوروميا رد ليدانوندي خناجينجا وليكامنو جبادا وجدا ورّي كودينا رجل تانوندي كل رغودون كيسن ورّي أنا رجل تانوندي رغودان كيسن نجا كابدن Casan jara toko nijirti enyu makadam beina. Amo warri ana bulchu jirtan, warri godina bulchu jirtan, warri Oromia ra jirtan, warri federal jirtan, warri ilman Oromo tatan, khawal kuma kamdu khannaga oli kam ammalle jalala fi khabajan Oromumma fi silikabu akkasuma jirt hattu fi isinto komiti. Hunanga namatikada Oromia rais matada ብልጽግና ቢሮ ራይስ መታዳ ኢሳፊ ጫሳስ ንጀረተ ራሰው ጅራ ኤቪቲ ማኺና ገላኒ ዱፌ ወሊኒ ሲንፉዱታ ኩቱፍቴ ሰኒ ዳምሶ ቦሌ ሰሞሉ ኸይሰኒ ኸናላላ አማ ላፍቱመቲኒ ሲልቲ ማበክ ገላኒ ሲንፉዱታ ወሊን
jarri khutuudhaaf qarreerra jira ni khutaa jarri kun ay Hasan Ali ni khutee Junaidi Saddoo ni khutee achi booda firootonni hanga Junaidi Saddootti ni khutee achi booda as ka dhufe ilmi Jimmaatis eenyu Dr. eenyu ka ambaasadara Austraaliyaa ture ni khutee achi booda Lammaa Magarsaatis ni khutee Guni sangaan numa khutaa sangaa hojii khutuu yoo barbaadan haada isatti dhadhaa hojjaatanii hanga numa deebisan ni khutaa hanga ni khutuu immoo Oromummaa jabeeffadhaatan isiniin ja'u hojjedha hojjechuu baannaan isin dhawa beeku caasaa taayyeeti isin caasaa Lammaati amma duratti caasaa taayyeetii fi duratti caasaa taayyee no duratti caasaa Lammaa caasaa Xayyiba yani nama dhawan amma jijjiiramteeti caasaa taayye caasaa hangaasa jecha nama dhawani beeta eeggadha jechuudha maaliif du'a Lammaatii fi Xayyiba jalaa baafatanii du'a kiyyaa fi taayye irratti hin du'ina maal taayyeen nama hayyuudha nama Oromiyaa bulchuu danda'u nama Itoophiyaa bulchuu danda'u taayyeen jaalala uummataa qaba taayyeen haqaaf hojjeta gandummaan qabu hattummaan qabu qulqulluu laala harkisaa laala wanni kafadhetti waan fadhe dubbatuuf taayyeen net laal anamma khitaaba rabbii dhawadhu yoo jaan hattuun Oromiyaa keessa jirre tokkoffaan eenyu yoo jaan taayyee fi dhawadha because I know him qulqullu nama ganama dalagaa seenee galgala dalagaa irraa ba'u hanga hojii hojjan anuu kasit taa'een beeku biiroo keessa haqmani mina halal teenyaa simneetuma tanamaati simnaa mire an akka taayyeen takkaa biiroo keessa taa'utti takkaatuma biiroo keessa taa'een beekon haqni kana ammoo naaf isa wanni olif fidaa Oromummaa haqa dhugaadha taayyeen nama Oromiyaa bulchuu malee takkaa golola aangootiif qabsaa'een beeku taayyeen Oromummaaf malee Itoophiyummaaf malee sabaa sablummaaf malee takkaatuma takkaa maqaa firraa sodaatanii namni isa jaallatuuf gurbaa dhabamsiisuu fadan ammoo Rabbiin namaa Rabbiin addunyaa Rabbiin samii Rabbiin dachi taayyee dhabamsiisuu hin dandeenye Rabbiin hundaa olii hangaasaa dhabamsiisuu hin dandeenye ammoo mucaana eeguu jirtan ajjeesi jettanii isin jalaa dide miliyoona sanitti kannitanii fi isin jalaa dide lafa adaamatti si kannina jettanii isin jalaa dide biyya alaatii komaandoo si ergina jettanii isin jalaa dide Muhaddin Abbaa Jabal ilma Jimmaa Abbaa Jifar mucaa murata nama haqaa halkan mataa dhooytanii ajjeestan jechuudha akkasiin dhiiga saree godhuuf abbaa qabeenyaa hojii beekas ta'e jettanii olola ooftanii jechuudha yaa hattu abbaa gadaa karrayyuu ajjeefte yaa hattu Jimaa naggatu jirtu yaa hattu simintoo kuma lama deeyte yaa hattu waa hunda yaa hattu soogiddaa yaa hattu gaazaa yaa hattu uummata Oromoo Guantanamo gootee hidhafitte yaa hattu kofaltanii uummata keenya hawleen baasan keessatti harka dhooychisfattanii propaganda televiziyoon jechuun uummanni isin hin jaalatu anaa isinitti hima uummata hawleen baasan uummanni isin hin jaalatu isin waan fadhu uummanni harka teessan illee hin fadhu uummanni jibaan ammoo uummata dura baatanii harka dhooychistanii uleen yaa'aa jirtan ammoo guyyaan keessan namni nama tuffate ni tufama sirri dhageeffadhaa kana nama tuffachuun tufamuufitti si fakkaatteeti uummata tuffattan malee isinif fakkaatteeti hayyoota tuffattan malee isinif fakkaattee uummata dhugaa dubbatu tuffattan malee isin tufamuuf teessan qabiinaa ta'an arkuuf teessan jechuudha tufamuu keessan kana hattu biyya bulchaa isin hin jenne malee nama jeesaa bulaa yoom isin hin jenne biyya bulchaa fi nama jeesaa bulaan takkaa miti bar
biyya bulchaa isin hin jenne malee yoom nama ajjeesaa bulaa isin hin jenne. Nama ajjeesaa bultan halkanuu wiskii biifachaa akka waan shittoo taatetti. Gidiraa Oromoon isin jalatti agarte kafaluuf teessan seenaadhaa fi yeroodhaanis ancheenaan qabu biyyaayis baqachuun taa'u ummata kanaa jechaan galee malee waan hin galeef hin qabu. An ummata Oromoo jechaan galee Oromoof haqa dubbachuuf hin galee Oromoof qabsaa'uuf hin galee Oromoof qabsaa'urraa ammaas abadanuma du'een qabrii mu'eddiin seene san seena malee abadanuma kijiba keessaniin qursii isin jala qabee abadan aduun naa dhiitee naan bareedu. Abadan yoo ireen xiyyatana taate asuma du'een qabrii mu'eddiin seene san seena malee abadanuma qursii isin jala qabee abadanuma isinii kijibee ummata Oromoon boochisoon. Abadan ana boyetu amale abadan ya naftanya rajaltu ya hattu wayane rajaltu ya dina gurracha ummata keenya gidira agarsiisu jiru halkani guyyaa ummata keenya hidhaa jiru halkani guyyaa ummata keenya dhabamsiisaa jiru ya sanga ya booyyee ummata keenya irra taa'e yoo ati gidiraa tana kafalle ni garraa jechuun hattuu nama booda isa faarsitu jootanii niiraan kafalamtuu fi akkasittu baddaa Oromoon. Amma booda namuma namicha booyyee kana faarsu amma booda namicha booyyee dheeraa fi booyyee gabaabaa faarsu hattuu jootanii niiraan seentuu fi akkasittu baddaa maqaa isaanii hattuu jootaniidha jaa baasaaf Oromoon amma booda. Jarri kun jara seera dhiyaachuu qabu. Jara hidhamuu qabu jara lubbuudhaa fi ajjeechaa ummata keenya irra ga'u jiru hundaan gaafatamuu qabu jara heeraa fi seerri irra dhugoomuu qabu yoo heera qabaatte abiyyi keenya ummata kanaa ummata si jibbisiisaa jira ati fi una garre qarxaasa si godhani si dhamaasa wallee waan si dhamaasanii nu ifarkuttuun jirtu abiyyi hammadanii sitti mujjirraa nu dhagayatis. Ifarkan jirtu abiyyi hammadaliyatis wanni ati halkanii guyyaa ifaajjuu isaanii udaanitti dibuu jira projektii ati ganamaa galgal ati helikooftariin deemnaan jarri helikooftariin deema akka waan qoosaadha Oromiyaa tana keessa makiinaan deemaniin beekan jarri Karuma Oromiyaa kana mee makiinaan kam deemta jaagaafadha gaara mul'ataa dhaquuf helikooftariin dhaqan makiinaan hin dhaqan rakkoo uummataan beekan. Haramayaa dhaquuf helikooftariin dhaqan rakkoo uummataa daandii karaa dhangaggoorra jiru kanan harkan. Cinaaksan dhaquudhaan helikooftariin dhaqan rakkoo daandii karaa cinaaksan jirtu tanan harkan. Jimma dhaquudhaaf uummata ganama baasanii halkanitti dhaqan. Daandii kanarra rakkoo jirtu narkan ummanni eska macheno kanta gaara እነሱ ሄሊኮፕተር ይዞ የሚሄዱት የንጉሳን ቤተሰብ ሆነው የሚሄዱት ዶክተር አብይ ይሄን ግለጽልና እስከ መቼ ኢላዮም ሲትቆተኒ አንወርቁን ሃይ አቲሙ ብቻ ሚኒስተር አገኛ ሄሊኮፕተር ተቆሚቲ ኩዳኒ ኑዴማ አብይ ከኛ ረኮን ከምዱ ከና እንዴ ቡልቻና ኖዳ ፋኑ ቆታ ሲጎደ ሄሊኮፕተር ከረፈተ ደማ በቃ ቀመዲዳሉ ሄሊኮፕተር ማነበርኖታ ሄቢሶ ሄሊኮፕተር ዳንዲ ሄቢሶ ሄሊኮፕተር እንዴ ማለቅኒ ባውቁን አንጋሚ እንዴ ስንት ቆታ ጅረኒ ነገርቱይ ሃይ ኡመተ ከይሰ ደማ ጅረን ኡመተ ቡልቻን ጅረን ይነገርቱ ሃይ Inde ati helikopter ini ada helikopter iya jarri kota kawan keti tak yadi private jet kira mati private jet ini bukan di redawa jarri inde dokter Abiy jarri pun kamadi gabaren kenya kondam bulan kenya kobe ya usung kayetin facase kandanding kamne facase Bulchaan isaa kan naannoodhaa akkamitti helikooftariin dhufee isa dubbisa tuffiidhaa miti kun Dr. Abiy ajjechaa miti kun Dr. Abiy bulchiinsa kee jibbisiisu miti kun Dr. Abiy
Indee ilaalteen gartuu moosii ayyama kanneef Dr. Abiy nutti migaa isaan biizinesitti bobbaana. Situ hojjechiisaa jira waan kana nutti migaa. Isaan biizinesitti bobbaana gaa amma dubbii wal dhabaa jirti. Nutti migaa Dr. Abiy kami situ akkas jechaa ni jira moo maali? Haay televizyiina irratti wanni ati jettu hattuu balleessina jetta. Kaati aangoo irra dhiistu hattuu baay'eestu. Ummataaf amanamaa ta'uu qabna jetta. Ummanni ati aangoo irra geessu mana lafa amanamoo miti. Ati qusannaa jetta. Kaati aangoo irra geessu qusannaa balleessa. Dr. Abiy dubbii kana sirriitti na ilaali jechuudha. Dhaamsa kana Dr. Abiy nagaa bakka tana sadeen kana si gaafachuuf taa'e waan duubaadhaan paarlaamaa keessatti Dr. Abiy adduma baasta dubbii kana malee wal dhisnee yaanu Dr. Abiy ansi jaaladha. Paartii kana jaaladha. Siifi paartii kanaaf gale malee an jinnii kanaafi karkarroo kana amaneen galle. Siin amanee gale malee karkarroo guddaas xiqqaas eessatti weekaani. Si jecha gale biyya kanatti. Si jecha aarsaa kana kafalaa jira. Siifi uummata kiyyaaf aarsaa kana kafalaa jira. Atii fi uummata wal dhabsiisaa kan jirtu karkarroo xiqqoo fi guddoo kana. Karkarroo guddoo kana si hojjechiisaa jira moo maali rakkoonsaa? Himiyaa Dr. Abiy nutti matatti simi. Yoo ati hojjechiisu jarri kun abdiilee irra badii hojjete moo abdiileetu isaan irra hojjete? Eenyutu eenyu badii hojjete? Jarri kun badii abdiileen hojjete ol hojjechaa jiru Dr. Abiy sii galaa dubbiin kun. Jarri kun Dr. Lammaa olii badii hojjechaa jiru Dr. Abiy dubbiin kun sii galaa. Dr. Abiy jarri kun waan lammaan bu'ee fi jarri kun bu'uu dideef wal cinaa kaa'een misaanii dhabee Dr. Abiy. Sumaa jechaa jira moo akkami dubbichi? Amma gaa walitti dacha'uuf yaana Dr. Abiy. Si jaaladha. Paartii kana jaaladha. Paartii fi sittiin qoosaan barbaadu. Dubbii kana moo ardanuu baasi Dr. Abiy. Rakkoo lammaan irraa bu'ee ka hammeeyse kamitti rakkoo san irratti aangoo san irra ture. Lammaan Oromiyaa irraa bu'ee rakkoon fooyya'ee kama garree gurbaan kun amataa afur ture. Jarri kun amataa afur Oromiyaa irra ture. Lammaan irra hammeeysan moo lammaan irra fooyyeessan. Abdiilee meeqaa garagaggale. Isaanii fi abdiilee kamitu badii irra hojjete. Eshi naannoo Amaaraa aangaa'ota pirezidantii jahatu jijjiirame. Eegaati aangoo qabatte eega lammaan bu'ee gaddurraa eegali. Aangoo pirezidantii jahatu naannoo Amaaraa irraa jijjiirame. Keenya kuni nabiyyii ta'e moo maali Dr. Abiy maaf dhiiste? Maaf Oromoo kana tuffatte Dr. Abiy? Maaf jara eegazee jijjiirtu kana tokko jijjiiruun maaf sitti ulfaate Dr. Abiy? Maaf sitti ulfaate Dr. Abiy? Dubbiin kun lafee laagaa danqarte na ta'ee jira. Akka warra Jimmaatti haasawaa jira beeka. Lubbiin kun dubbichi kun lafee laagaa danqarte na ta'ee jira Dr. Abiy. Na beektaan siis taanaan sirraan deebi'u. Rabbi qofa sodaadha. Lubbuu kanaas Rabbi qofa na keessaa fuudha. Anammoo Dr. Abiy Rabbi ragaa kiyya Rasula kiyya sallallahu alayhi wasallam Nabi Muhammadi booda nama akka keetti jaaladhe hin qabu. Nama akka keetti dhageeffadhe illee hin qabu. Nama akka keetitti ajaja isaa fudhee hojjechaa jiru illee hin qabu. Directly indirectly. Ati biyya kanaaf dawaadha. Ati biyya kanaaf fawsiidha. Ati biyya kanaaf qoracha. Dr. Abiy tuqaa kee hin barbaadu. Nama si tuquuf illee obsan qabuwan. Eenyuyyuu taana. Jara kana ammoo duuda keetirraa buusi. Jarri kun ummata sirratti kaasaa jira. Ummata si jibbisiisaa jira. Saba biraa si jibbisiisaa jira. Sirratti fonqolcha yookiinis revolution gaggeessaa jiru jarri kun. Siifin galle. Dr. Abiy blind spot sittaatee jirti dubbiin kun. Siifin galle. Jarri kun si buusee aangoo san fudhachuu barbaada. Wal ijaaranii jiru. Jarri kun sirratti hojjechaa jiru.
jarri kun qaama hidhate kan biraa jaarratanii jiru jarri kun si dhabamsiisanii aangoo fudhachuu barbaadu caasaa hunda jaarrataniira Dr. Abiy obsa kee fixadhu tarkaanfii fudhu yoo tarkaanfii fudhachuu baatte immoo akka isaan akkana godhaniif siitu ajaja kannaa kan jedhu irra dheeynaa jechuudha akka Oromootti maaf torbaan lama dura Wallaggatti boonyee arrallee kaleessa Wallaggatti maaf boonya shanee miti kan ajjeesaa jiru maan farattata Dr. Abiy ay farattata የለም ከታች የሚመጣ ሪፖርት እያመንክ ነው ውሸት ነው ከታች ወደ ላይ የሚመጣው ሪፖርት ውሸት ነው ዶክተር አብይ አትመን ገዳይ ያለው እዛው ነው ቢሮ ውስጥ አስጨፍጫፊ ያለው እዛው ነው ከጂባ ሪፖርት ጀርሲ ከኑን ኡመተ ዱረቲ ፊናጀይስን ኡመኒ ኦሮሞ ሲጃለተ ኡመኒ ሲዳማ ሲጃለተ ኡመኒ ሶማሌ ሲጃለተ ኡመኒ አማራ ሲጃለተ ሰባ ሰብለሚን ሲጃለተ ማረኮንከ ጀረሲ ከጂቡ ከነ ሪፖርት ኢሳኒ ደገይሰ ኡመተ ትንዱበቲን ጀርሲ ከጂብ ሲሳጅራ ጀሪ ቀልቢ ኡመታ ከይሳ ሲባሳጅራ ጀሪ ኦኔ ኡመታ ከይሳ ሲባሳጅራ አራይሳኒ ነረብሰመን ሲቱ አረብሰሙ ጅራ አራይሳኒ ጅበመን ሲቱ ጅበሙ ጅራ ነመስቲ ሙንቀብዶቲ ሲከበበኒ ጉራ ኡመታ ሲቱቸኒ ዋን ኢሳን ሲቲ መመለታ ኡመታን ደገይሶት ሜይሳንዲ ሲ ባሌ ደቂቲ ኡመታ መሪሲሲ ዋን አዳ ደገይሳ ኢሳንዲ ሲ ጅመ ደቂ ኡመታ መሪሲሲ ዋን አዳ ደገይሳ ኢሳንዲ ሲ አረርጌ ደቂ መሪሲሲ ዋን አዳ ደገይሳ ኢሳንዲ ሲ ሸዋ ደቂ መሪሲሲ ዋን አዳ ደገይሳ ኢሳንዲ ሲ ወለገ ደቂ መሪሲሲ ዋን አዳ ደገይሳ ዶክተር አብይ ማፍጎ ወምተ በቃ ዶክተር አብይ benefit of doubting jirachu qababi Dr. Abiy malta if I were in your shoes I know what to do oso ani bakkakete I know what to do malta tet ummata Ethiopia undasi jibbisiisa jirani bari nagartu Oromo si jibbisiisan Somale si jibbisiisan Amara si jibbisiisan Benchangul garana Gambella si jibbisiisan ummanni si marsaa jira kasi jibbu baay'achaa jira bar specialist hakim አይደል እንደ ያሉ ዶክተር አብይ hakimi keenya ka specialist jedhe ummanni si faarsisan arraantan sin jecha jira ዶክተር አብይ maaf hin dhageeffanne ummata kana meejara naannoo kana dhiisiti prograama keetiin sagantaa keetiin keeysan hin beeyin ummata wali qabi ummata wal argi waan ummanni sitti mudhaga'uun sitti ulfaata ummata raasiidhanii kophaa masarasi galchanii isaan ummata dhiyaachaa waan ummanni jedhu isaan hambisa ta'ifi fadhan sitti hima sifi ummata garagara si godhaa jiran hin agartuu kana sitta bachaa jiru ስንት ሰው እስኪገል ነው ፕሬዝዳንት ሆኖ መቀጠል ያለበት ሀገነ በመቀ ፍጦቲ ፕሬዝዳንት ይተይትፉ ቀበ ክራይቴሪያ አለ በህገ መንግስት አንብቤ አጣውኝ በኢትዮጵያ ህገ መንግስት ውስጥ ፈልጌ ስንት ሰው እስኪሞት ድረስ ነው ክልል ፕሬዝዳንት የሚሆነው ብዬ ስፈልግ የክልል ፕሬዝዳንት ፌደራል ማውረድ አይችልም የሚል ቁማር አለች እዛ ጆከር የሚጫወቱባት ማለት ነው ቲፒኤልፎች ነው የፓርላማውና ፌደራሉ ማውረድ አለበት ክልል ህዝብን ሰላምና ጸጥታ ማስከበር ካልቻለ በመሃል ገብቶ አስሮ ሁሉንም ማስወረድ አለበት የግ አብዲሌ ላይ ካልሰራ ለምን ሽመልስ ላይ ያሰራ አብዲሌ ላይ የሰራው ህግ ለምንድን ነው ሽመልስ ላይ የማሰራው ለምንድን ነው ፍቃዱ ተሰማ ላይ የማሰራው ምን ስለሆኑ ነው እነሱ ከአብዲሌ ይበልጣሉ በዘር በሃይማኖት በምንድን ነው የሚበልጡ ከአብዲሌ አብዲሌ በዲን ወጀቴፍ ኦሶኒ ፍጨፈን ኢሳም ሙርቴሲን ሂዱ ነው ደደመ አንጎራ ብዙ ነው ደደመ ከንጀኩም ማደደበማ የትኛው ግን ያለው
የተለያየ ህግ ነው እንዴ በአንድ ሀገር ውስጥ ያለው? ለምን ዶክተር አብይ ራስ በምትሰራው ስራ ህዝቡ ወደ አንተ እንዲጠላ እነዚህ ሰዎች ቁማር እየተጫወቱብህ ነው። ኡመኒ ኩን ሲቲታባቹ ጅራ ሲፊ ለማው ካደባሰ ኡመተ ከና ኦሶ አቲፊ ለማን አደንባተን ኡመኒ ኩን ወልት ላል let me say this Dr. Abiy biranaga please oromo kumni kud afuri fi dibba afur jirtan kun please share godanaf maybe an boru du danda if tan du danda I don't care ammo isiniti menduan dugajiru I'm a man of fashion I'm a man of his words kapso kanaf ingale kapso kanaf waregamen duan I don't care I always fight for the truth sharika edu dubin kunega duftenati jijira me edu qaban I don't care. Konko echa namni yona jijira mirranka jennena. Mikratum gwani sajabdu isabbeha. Ankani tichale mo na jala jira. Obbolesate. Sanifu namni kuma kuda afuri fi dibashan jirtan kun akka jirtan share goda dubbi kana Abiy yadago. Dr. Abiy si fi lamma ka wollolchise ummata hattu Oromiyaa irra jiru kana. That is my investigation. Yosi fi lamma wollolchisu batan isan sitti maxanun dandan. You always advise lamma, you and lamma are always together. Si fi lamman guyyu wajjirtan lamma da hojji advice gota wandele dunda isa hojji hojjetta lamma male nama biran marechistu. Sanifu jarri kun charra sitti maxanuda hin qabatu jechu. So sitti maxanuda washed mal godu qaban. Gare shiftata kajarani Oromiyaa keessa waa baballeessani lamma godu jira siin jedhani I'm just using as an example akka fakkeenyaatti fayyadamaa jira maybe this maybe that fayyadamani CV lamma iddu lola uumani lamma achirraa kaaste isaan achirra dhufani lamma biyyaa fi aangoo gadhiisee behe ati fi isaan akka walitti maxxananiif shira warri dalage warra hattuu kanaa isani sitabate Dr. Abiy Ahmed Ali lamma hojji isani adda sibase otherwise they have no chances to get close to you photo gafa Oromiyaa hojji jiran masar share godhan male akkasitti maxxanani si hojji wal mari'atani carraa deemuudhaan qaban yoo lammaan achi jiraat so lamma is their enemy number 1 jechu sitti aanuuf so they assassinated him ajjeesu baatanillee politically assassinate godhan CV inni ka wal dhoytanii fi lammaan siyaasaa keessa akka bahu godhanii isaan sitti maxxananii garee lammaa dhawanii isaan a brother at critical times ta'an jechu they played you la akkatti sittafatan Dr. Abiy they become a brother at a critical time lamma kasi wal jalatan kabiyyi jalattu fi si addabasani isanamo obboleeyyen gaafa rakkoo taanii sitti maxxanan achi booda ati isaan mariisista isaan ummata mariisisanii isaan waan fadhan godhanii ati fi ummanni waliin argu si fi ummanni baddu dagaraadha waliin beektanii bar Dr. Abiy maafin kijibna Dr. Abiy si fi ummanni eessatti wal beeku ummanni Oromoo sin beeku bar Dr. Abiy maqaan si beeku malee sin beeku si fi lamma adda dhawanii urshoo lammaadha ta ummata keessa jiru ummata keessa dhiisanii sitti maxxananii waan ummanni dubbatu kan hunda sitti kan finne gaarii ummataa sitti fidanii hamtuu ummanni dubbatu komii ifirratti hambisanii false reportidhaan jechuudha sida maasanii ati isaan amantee ummata kan qunnamne ummannis isaan malee si kan qunnamne gaappii uumanii blind spot hamaa kana uumanii sitti taphachaa jiru sitti taphachaa jiru jarri kun I know what they play sitti taphachaa jiru you know what they are going to do si dhabamsiisanii aangoo kee fudhachuudha kaayoon isaanii Dr. Abiy Ahmed Ali kaatee eebbiste abbaan eebbise an obboleessa koo akka raamoo xiqqoo takkatti sitti marra
raammoo xiqqoo takka ta'e edana jarri ajjeesuu danda'u ta'een sitti himaa beeke. Because murteeffadheen dhufe kalees itti yaadee dhengaddaas itti yaadeen arraas itti yaadee dubbadheen du'aa jedhee murteeffadhee dhufe beeke. Raammoo xiqqoo ajjeesuu danda'an takka ta'een dhufee sitti himaa jira. Sitti taphachaa jiru jarri. Kun siif liqamsamuu diduu danda'a. Boonaafis kabajaafis I know, I do understand Dr. Abiy. Ammoo the truth is that. Siif lammaa jara kanaatu adda baase. Isaan sitti maxxananii, isaan diina si godhanii. Shoorakaan adda addaa, ajjechaan adda addaa raawwatee hiriyaatii fi Juwaar wajji dalaguudhaa balleessanii. Isaan obboleeyyan gaafa rakkoo si wajji mootummaa kana oofu fakkaatanii bahan. Geemiin maayyiidhaa si nyaachuudha. Si nyaachuu yaa'an. I know you are wise. Ati nama haqila. Nama beekaadha Dr. Abiy. Kun si jalaa badee jedhee yaadu. Ammoo jarri sanitti jirti. Kiyya dubbachaa jiran. Akka raammoo xiqqoo takkatti. Akka nama si jaalatutti. Akka nama si jecha Ameerikaa fi Kaanaadaa irraa galetti. Akka nama si fi paartii kanaa jecha galetti. Akka si fi nama paartii kanaa fi ummataa jecha galetti. Anati ummata kiyya yoo mite sitti nusu sitti dubbadha. Ammoo paartii fi siis ummata kiyyaas nan jaaladha. Sadii jaaladheen danda'u. Si fi paartii kiyyallee ummataan irra filadhaan. Ummata kiyya. Ummata na dhalche. Ummataan irraa dhaladhe. Ummata boru na awwaalu. Ummata boru du'aayi naa godhu yoo nan du'e isa san irra filadhaan. Si fi paartii irra. Si fi paartii irra immoo paartii fi eenyuyyuu hoogganaa kamiyyuu filadhu. Ati nama bashaasha, nama haqila, nama qulqulluudha Dr. Abiy. Mee dubbii jaalala obbolummaa kana keessaa ija kee xaroo takka manzaraa kee xaragiiti. Ija kee baafadhu laali dubbicha. Bitaa mirga milladhu. Egaa ammeenyi nageenya dhabuudhaa fi kanneen kana fakkaatu Lammaa Magarsaadhaa Oromiyaa irraa kaase. Oromiyaan amma ni hammaattee maaf Abiyyi callisaa jedhanii uummanni si gaafachaa jiru Dr. Abiy. Deebisaa keessiitu beeka. Kanaafuu Heerri Abdii Ilee irratti hojjete Oromiyaa irratti hojjetu yoomuma Dr. Abiy Shimallisii fi Fiqaaduu fuudhee hidhaa naqee kaabinee isaa ka hanga tokko kacaasaa isaatii hidhaa naqee ummata godinaa fi aanarra jiru bilisa baasee ummata Oromoollee bilisa baasee ummata Itoophiyaalleef nagaa kannaa jedhee uummanni si gaafachaa jira Dr. Abiy. Yaa waan sagalee uummataati sitti himaa jira. Kana godhuu dhabuun ammoo ajjechaas saamichaas hundumaa si qindeessee gaggeessaa jira kan jedhu irra dhaqaa jira uummanni. Deemtee sirratti buutii jechuu ba'an. Dr. Abiy. Kanaafuu carraan keeti nuti si jaalanna. Si hojii wareegamuuf dhufne. Sodaa qabnu hin qabnu. Jaalala keetiif malee hammeenya tokkollee hin qabnu. Ammoo diina baadhattee bobaa kana jala baadhattee ati deemtuun diina si nyaatu. Diina si dhabamsiisu. Diina shanee dhokattuu hidhachiisee maqaatti moggaasee maqaa shaneetiin magaalaa fi baadiyyaa keessatti assassination gaggeessaa jiru. Malee shaneen jaalle maaroodhaan gaggeeffamtu. Ajjechaalee lameen ammaa hasawan kana kan kaleessaatis kaanis shaneen hin raawwanne. Mootummaa naannoo Oromiyaa fi paartii badhaadhina naannoo Oromiyaa raawwatee sin jechaa jiraan. ግልጽ ወጥቼ ነው እየተናገርኩ ያሉት በኦሮሚያ ያለው መንግስትና የኦሮሚያ የብልጽግና ቢሮ ያቀናጀው ሁለተኛው የሸኔ ግሩፕ ነው ግድያ እየፈጸመ በንጹሃን ላይ ጭፍጨፋ እየፈጸመ በንጹሃን በሴቶች በህፃናት በእናቶች ላይ ግድያና ጭፍጨፋ እየፈጸመ ያለው እንጂ ኦነግ ሸኔ የሚባል ለው አሸባሪ አይደለም ይሄንን ጭፍጨፋ ያካሄደው ባይነኝ በተጨባጭ መረጃ ወሬ አይደለም ተጨባጭ መረጃ
ዶክተር አብይ ቤተ መንግስት እስኪገቡልን ነው ወይ እየጠበቅ ያለው? እነኚህ ሰዎች ስነቀለውት በአለም በቡለም በግድም በደስታ ፈልገንም ሳንፈልግም የኦሮሚያው ክልል ፕሬዝዳንት ከስልጣኑ ካልተነሳ የኦሮሚያው የብልጽግና ቢሮ ኃላፊ ከስልጣኑ ካልተነሳ የኦሮሚያው የፖሊስ ኮሚሽነር ከስልጣኑ ካልተነሳ በተአምር የአማራ ጭፍጨፋ የቤንሻንጉል ጭፍጨፋ የጋምቤላ ጭፍጨፋ የኦሮሞ ጭፍጨፋ የኦሮሞ እስራት የኦሮሞ ግድያ የብሔር ብሔረሰቦች ግድያ በኦሮሚያ ይቆማል ብላችሁ እንዳታስቡ። 4 ነጥብ እየፈጸሙ ያሉት እነሱ ናቸው። እነሱ ተቀፍድደው ተጣርቶ ጉዳያቸው ሁሉ ነገር ቅልል ብሎ ስርነቀል ለውጥ በክልሉ ከመጣ ሰላም ይመጣል። አብዲሌ ሲነሳ እኮ ኦሮሚያና ሶማሌ ክልል ሰላም ሆነዋል፣ ተዋደናል፣ ተፋቅረናል። ዛሬ በኦሮሚያ የሚያስተዳድረው የኦሮሚያ በሶማሌ ክልል የሚያስተዳድረው ፕሬዝዳንት ሙስጠፌ ኦፒዲዮ እኮ አይደለም፣ የወያኔ ተገዢ አልነበረም። ንጹህ ነው፣ እንደኛ አምሮ እንደታየን እንደና ንጹህ ነው። ስለዚህ ጸረ ወያኔ አመለካከት ስላለው ሁሉን ነገር አጥርቶ ስለሚሰራ ዛሬ በሶማሊያ ክልል ያሉና በኦሮሚያ ክልል ያሉ ኦሮሞዎችና ሶማሌዎች ተፋቅረው ይኖራሉ። እንደ አብዲሌ ጊዜ አይነት መጥፎ ጊዜ አይኖርም። አንዳንድ ችግር ሊኖር ይችላል፣ በጠላት የተቀናጀ በጠላት የተቀነባበረ በጠላት የተካሄደ አንዳንድ ሽብሮች ሊኖር ይችላል። ሆኖም ግን ክልሉም ነፃ አድርጎ በቀጥቀጥ አድርጎ ስትገባም ስትወጣም ቤትም በፖሊስ አደራጅቶ ጸጥታና ሰላምን አረጋግጦ እየኖረ ነው ሙስጠፌ። እነዚህ የኦፒዲዮ የወያኔ ጡጦ ሲጠቡ ያደጉት ኦፒዲዮቹ እዚህኛ ኦሮሚያ ላይ ያሉት የወያኔ ልጆች አመለካከታቸው ወያኔ፣ ቺፕሳቸው ወያኔ፣ ጭንቅላታቸው ወያኔ፣ አካሄዳቸው ወያኔ፣ አደናነሳቸው ወያኔ፣ አጠጣጣቸው ወያኔ፣ አልጋ ላይ ሲተኙ ወያኔ፣ ሁሉ ነገራቸው ወያኔ። ሰው ማስገደልና መሄድ እነሱ ምንም አይደለም። ትናንትና እኮ በቀለም ወለጋ ስንት መቶ ሰው ሞቶ ዛሬ ብሎኬት ይመርቃል። እንዲህ አይነት አመራር ነው ያላቸው። እንዴት ሰው ዛሬ በምን ህሊና ነው ቆሞ ብሎኬት የሚመረቀው? ዛሬ ሰው እኔ አሁን የኦሮሚያ ፕሬዝዳንት ቢሆን ዛሬ ብሎኬት የሚመረቅበት ቤት አይደለም ፎቅ ለምን የፈለገ ለምን አልሄድም እዛ ቦታ። የዛ ንጹሃን ደም ያንገበግበኛል። የዛ የንጹሃን ደም ይፋረደኛል። ግን እንዲደረጉ ምን እንደሚሉ እንደዛ እንደሚሆኑ ስለማቅ ማለት አጅሬው ስለሚያቅ ትልቁ ቦይራ ስለሚያቅ ብሎኬት ቢመረቅ ለሱ ጉዳዩ አይደለም፣ ያውቃል ያን ጉዳይና ቀለል አድርጎ ነው የሚያየው ማለት ነው። ተግባባን እዚህ ጋር ወሊገሌ በከተነት አከት አጀፈመን መቃበ ይሁፋ እኞ ከዱሙስ መቃበ ይሁፍ ዋንሰኒ ሳጀጄ መቃጅሩፍ አባን ፈደች ዱሙስ አባን ፈደ ዋን ተይተዩት እኔ አሲሪፋነ ሙሩን ይሳፍራ ኮሚቴ ይቹ በሄሊኮፕተር ሄዶ ተዝናንቶ ራሱ ተልቆጭ ብሎ ቡናውን እየጠጣ አሽቃምጦ ከዛ ሪቫን ቆጥሮ ወደ ራሱ ሆቴል ተመልሶ ውስኪውን እንደርሽቶ ራይቶ ቢመለስ ጉዳይ አይደለም። ምክንያቱም ያን ነገር ያዘዘው እሱ ነውና እሱ ካላዘዘው ግን ይሰማዋል፣ አረግም ያን ነገር። የኔ ያለውነት ዶክተር አብይ ለምንድን ነው ማየት ያልቻልከው? የኔ ጥያቄ መቼ ነው ተጠያቂነት የምታመጣው? ከህዝብና ከአንድ ታማኝ አመራር የቱ ነው የሚበልጥብህ? ዶክተር አብይ የቱ ነው የሚበልጥብህ? ከለማ በላይ የምትወደው አለ ወይ? ዶክተር አብይ ለማን ያነሳበት እጅ ሌላውን ማንሳት ለምን አቃተ? ሰላም እዚህ ሀገር እንዳይመጣ የምትፈልገው አንተ ነው ወይ? ለምን ግራ ተጋባናል? እኔ ነኝ በለንና ገላግለን ንገረን። እኔ ነኝ እሱን ምልከው በለን። አንተ ካላከው ቀፍድድና እስር ቤት አስገባው፣ ተጠያቂ አድርገው፣ ከአብዲሌ ጋር አገናኘው። አንተ ካላከው እስከ መቼ? ስንት ሰው እስኪሞት ነው የምትጠብቀው? ስንዴ እኮ ማንም ይዘራል። ዶክተር አብይ ለምን ትጨነቃለህ? አበባ ማንም ይተክላል እኮ ዶክተር አብይ አትጨነቅ። ለዚህ
ኦሮሞ ድሮማ አበባ ሲተክል ነበር፣ ስንዴም ሲተክል ነበር፣ ፓፓያም ሲተክል ነበር። ይተክላል አሁንም። አትጨነቅ። እሱ ቢነሳና ቢታሰር ስንዴ አይቆምም። ዶክተር አብይ እኔ ቃል ገባላለሁ አይቆምም። የለውና ጉዳይ ነው የስንዴ ጉዳይ። ግን ማን ይበላዋል? ሰው ሞቶ ዶክተር አብይ ሰው እየተጨፈጨፈ ማን ነው የሚበላው ያን ስንዴ? ኤክስፖርት ልናደርግ ነው ሰው አጨርሰን? ምንድነው አላማችን? ዶክተር አብይ የኢትዮጵያን ሰው ጨርሰን ስንዴ ወደ ኢትዮጵያ ላክን የሚል ዜና ነው ምን ፈልገው? ለምን ዝም ትላለህ? እያየ 78 ጊዜ እኮ ነው ያዘ መግለጫ የወጣው ሰው እየሞተ። ለምን ስንት ነው መውጣት ያለበት ያዘ መግለጫ? ያዘ መግለጫ የዱቃን ማሳመሪያ ሆኗል እኮ አሁን። እስከየት ድረስ ነው ያዘ መግለጫ የሚወጣው? መቆም አለበት በቃ። ሰው መሞት የለበትም። እንዴት አዙረው ነገሩን አንተ ላይ ያመጡ እንደሆነ አልታያለ ለኔ እየታየኝ። ዛሬ ትላንትና እኮ ሁሉም የሚኮንነው እነሱን ነበር። የዛሬ 4 ወር የዛሬ 5 ወር። አሁን ግን ሁሉም የሚኮንነው አንተን ነው። በጊዜ ሂደት ሁሉም ድፍድፍ መጥቶ የሚዘፈዘፈው አንተ ላይ ነው። ለምንድን ነው ይሄን እድል የምትሰጠው? ኢትዮጵያ ማጸነ ብሩክ ነች። ብዙ ልጆች አላት። በኦሮሚያ ብዙ ልጆች እኮ አሉ። በኦሮሚያ ማስተዳደር የሚችሉ። አርሲ ልጅ የለውም እንዴ? ወለጋ ልጆች የላቸው? ሸዋ ሌላ ልጅ የለው? ሐረርጌ ልጆች የላቸው? ጅማ ልጅ የለው? ኢሊባቡር ልጅ የለው? ካራዩ ልጅ የለው? ወሎ ልጅ የለው? ኦሮሚያን ለማስተዳደር ማጸነ ብኩን ነው እንዴ ኦሮሞ? ለምን አንዱ ተወስድም እዛ ሰላም ለማምጣት ለምን አትበትነውም ካቢኔውን? ይሄን ካላደረክማ እንደዛ እንዲጎናጁ ያረከው አንተ ነህ ማለት ነው። ስለዚህ አንተ ነህ እየመራህ ያለኸው ማለት ነው ከጀርባው ነህ። ስለዚህ አንተ በመትመራው ሚሽን ልጁ ልትነካ አትፈልግም ማለት ነው እያሉ ያለው ይሄ ነው። ዞሮ ዞሮ እኔ የምምልህ ይሄ ነው። ስለዚህ አብዲሌ ላይ የጨከነ አንጀት አብዲሌ ወያኔ ስለሚያዘው ነው ብለህ ነው። ሽመልስን ደግሞ መጨከን ካቃተ ፍቃዱ ላይ መጨከን ካቃተ ሁለቱን እያዘዝክ ያለው አንተ ነህ ማለት ነው እንጂ ሸኔ ወያኔ ቢያዛቸው ነው ታነሳቸው ነበር ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ እንዲያደርጉ ሰው እንዲጨፈጭፉ የምትፈልገው አንተ ነህ ማለት ነው ዶክተር አብይ አንተ ነህ ማለት ነው። የሚለየው በቀጣይ ቀኖች የምታረጋቸው እርምጃዎች ይለያቸዋል። እኔ በሞት እንኳን የኢትዮጵያ ህዝብና የኢትዮጵያ ኦሮሞዎች የኢትዮጵያ ብሔረሰቦች ይሄን እንዲሰሙ ፈልጋለሁ። ጉዳይ አይደለም፣ አላማ አለኝ። እውነት ተናግሮ ይሞት። ስለዚህ እባክህ ዶክተር አብይ አይንህን ግለጽ፣ ጎንህን እየው፣ ግራህን እየው፣ ቀኝህን እየው፣ ምን እየተካሄደ እንደሆነ እየው። የአማራ ክልል ፕሬዝዳንት ሳታናግር ሂድ አማራ ጋር፣ የቤንሻንጉል ፕሬዝዳንት ሳታናግር ሂድ ቤንሻንጉል ጋር፣ የሶማሌ ክልል ፕሬዝዳንት ሳታናግር ሂድ ቤንሻንጉል ጋር ሶማሌ ጋር፣ የኦሮሚያ ክልል ሳታናግር ሂድ ኦሮሚያ። ከህዝብ ጋር ተገናኝ። አንተና ህዝብን ለያይተው አንተን ሊበሉ እየሰሩብ ያሉ ኃይሎችን እድላቸውን እያሰፋ ነው። አንተና ህዝብ ሆድና ጀርባ ሆናችኋል። ዶክተር አብይ እባክህ ሰንሰለቱን በጥስና ከህዝብ ጋር ተገናኝ። ህዝብ አዳምጥ። አገር የሚመራው በህዝብ ነው። ስልጣን ደግሞ የህዝብ ነው። መስሎሃል? አምሮ ወያኔን የራሱ ያልሆነን ከቤተ መንግስት ያወጣ ህዝብ አንተ ላይ አላመረረም እንጂ ያመረረቀን በጠራራ ፀሐይ ነው ከቤተ መንግስት የሚያወጣ። እመነኝ ይችላል። እመነኝ። ምን እየመራው ነው እያልክ ነው? የነዳጅ ቦቴ በኮንትሮባንድ ጠፋ እያልከን እንዴ? ነዳጅ የኪስ ዋሌት ሆነ እንዴ የሚጠፋ? የነዳጅ ቦቴ እንዴት ይጠፋል? ዶክተር አብይ በፈጠረ ይሄን መቆጣጠር የተነሳ ነው መንግስት የኛን ህይወት ይቆጣጠራል ብለን እናምናለን?
የድንች የገበያን መቆጣጠር ያቃተው፣ የስኳር ገበያ መቆጣጠር ያቃተው፣ የሲሚንቶ ገበያ መቆጣጠር ያቃተው፣ የጫት ገበያ መቆጣጠር ያቃተው፣ የሁሉን ነገር መቆጣጠር ያቃተው እየተጫወቱብህ እንደሆነ ተደራጅተው እንዴት ሊገባ አልቻለም? እንዴት ነው ሊገባ ያልቻለው? ለአንተ የሚያዝኑትን ለዚህ ስርዓት የሚያዝኑትን ስልጣን ፈላጊ ብለው አንተ ጋር ያቋሽሻሉ። ስልጣን ፈላጊ ናቸው እንዴ ብለህ አንተም ትወስዳለህ። ለአንተ የሚያዝኑትን ሁሉ ከአንተ ጋር ጀርባ ሆድና ጀርባ እያደረጉ አንተ ላይ እየተጫወቱ ነው። እየተረዳ አይደለም አንተ። እስከ መቼ ነው እንዲህ ጥቢ ጥቢ የሚጫወቱብህ? እኛ እንወዳለን። የኦሮሞ ህዝብ ይወዳል። የአማራ ህዝብ ይወዳል። ብሔር ብሔረሰቦች እንወዳለን። ለዚህ ሀገር መድኃኒት ነህ ብለን አምነናል። ለዛም ነው ህይወታችንን ሀገራችንን ጥለን ህዝባችንንና አንተንና ፓርቲያችንን ብለን የመጣ ነው። እባክህ ዶክተር አብይ ንቃ። በቃ ንቃ። ይበቃል። ንቃ። ንቃ። አይነክን ፈት ጉሰድ እርምጃ አምር ሳቅ አቁም። ቴሌቪዥን ላይ ሁሌ መታየት አቁም። ንግግር አቁም። ተግባር አሳይ። እሰር፣ ቅጣ፣ ቀፍድድ፣ አስተካክል። ምራ ሀገሪቷን። እግዚአብሔር አንተ እጅ አምጥቷል የሁሉን ነገር። ይህን ካላረክ ግን አንተን ይገሉዋል። ልጄን ጠባቂን እንደገደሉት አንተን ይገሉዋል። ዶክተር አብይ እኔ ነገ ቢሞት ጸጸት የለብኝም፣ ነግሬሃለሁ። ለታሪክ ይቀመጣል ይሄ ነገር። ግን አንተን ገለው ቤተ መንግስት መግባት የሚፈልጉ ኃይሎች አንተና ህዝብ እያጣሉ ነውና ንቃ። እኔ ካንተ ጎን ነው ያለሁት፣ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጎን ነው ያለሁት፣ ከብልጽግና ጎን ነው ያለሁት። መቼም ያው መቼም እንደምናውቀው ሪፕ ረክሷል ኢትዮጵያ ውስጥ። ረስት ኢን ፒስ። ርካሽ ነገር በኢትዮጵያ አሁን የረከሰ ነገር ቢኖር ረስት ኢን ፒስ ነው። ረክሷል። እኔም ነገ ብሞት ወይ ዶክተር አንጋሳ ረስት ኢን ፒስ እቺ ነው ብትሉ አንተም የሆነ ነገር ትጽፋለህ እንዴ ዶክተር አብይ? እኔ እንጃ። ብቻ የሚጻፍ ነገር ኖሮም አልኖረም ብቻ ረስት ኢን ፒስ ነው አይደል? ገዳዩን እንፈልጋለን ነው አይደል? ሲከተል ስንት ገዳይ ነው የፈለጋችሁት እስካሁን? በዚህ ዓመት 2014 ስንት ገዳይ እንፈልጋለን ብላችሁ ነው መግለጫ ያወጣችሁት? በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ቢሮ፣ በኦሮሚያ ጽህፈት ቤት ቢሮ ስንት ገዳይ እንፈልጋለን ነው? ቁጥሩን አውቀዋለሁ እኔ መናገር አልፈልኩም። ካልኩሌት አድርጌ አምጥቻለሁ እያንዳንዷን። ስንት ጊዜ ወንጀለኞችን ለህግና ለፍትህ እናቀርባለን የምትል አንድ ድራማ አለች። ስንት ጊዜ እንዳላችሁ አቅርቤያለሁ። ተርሜ ቀየተኒ አባ ሾሮካይ ስቶታፊ ዲኖታ ኡመታፊ ሰባሰብ ለሞታ ሄራፊ ሴራፍ ዴስኔ ዱጋኒ ምርከናው ኢብሲ እጀኖ ከነትበ ሜቃ ስንት ነው በቁጥር አውቃለሁ። በኦሮሚያ ፕሬዝዳንት ስንት ይወጣ፣ በፕሬዝዳንት በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ስንት ወጣ በቁጥር። የቱን ነው ያቀረባችሁት? ንገረኝ። የቱ ነው የቀረበው? እኔም ብሞት እናቀርባለን ብላችሁ ነው የምታልፏት አይደል? ኢንሻአላህ አላህ አይገለኝም። ሁሉም ነፍስ ሞትን ቀማሽ ነች። ከውጪ ስመጣም አንተን ደግፌ ብልጽግናን ደግፌ ህዝቤና ሀገሬን ለማገልገል ስመጣም የድሮ የነበረኝን አመለካከት ጥዬም ስመጣም እንደምሞት አውቀዋለሁ። ጉዳይ አይደለም። ግን ውሸትን ታቅፌ ውሸትን አዝሌ መሞት የለብኝም። በንጹሃን ኢትዮጵያኖች ላይ የሚደረገው ጭፍጨፋ እየተካሄደ ያለው በኦሮሚያና በብልጽግና ጽህፈት ቤት በኦሮሚያ ክልል ባለው ጽህፈት ቤትና በኦሮሚያ መንግስት ነው። ይሄ መቆም አለበት፣ አቋሜ ነው። ከልቤ ስለማምን ማለት ነው። ለዚህ ደግሞ ተጠያቂነት መኖር አለበት ባይ ነኝ ዶክተር አብይ። ተጠያቂነቱን ካላሰፈርክ ግን እንደ አብዲሌ ሽመልስና ፍቃዱ ታደሰን እስር ቤት ካላስገባህ ዶክተር አብይ
አንተ ነህ እያዘዝካቸው ያለው ወደሚለው ድምዳሜ ነው የሚሄደው የኢትዮጵያ ሕዝብ። ምርጫው ያንተ ነው ዶክተር አብይ። ወደዛ እየሄደ ነው ሕዝብ። ለአብዲሌ ክፍት የሆነ እስር ቤት ለነሱ ለምንድን ነው ዝግ ነው? አብዲሌ ስንት ሰው ገደለ? እነሱ ስንት ሰው ገደሉ? አብዲሌ ስንት ሰው ጨፈጨፈ? እነሱ ስንት ሰው ጨፈጨፉ በስልጣን ዘመናቸው? እና የብሔር ጉዳይ ነው ይሄ ጉዳይ? እነሱ ኦሮሞ ስለሆኑ ወይስ አንተ ዘዛዝካቸው? መለየት አለበት። አንተ ዘዛቸው ነው ለጅልን ወይስ ኦሮሞ ስለሆኑ ነው? ያው እንደሚባለው ተረኛ ሆነው እንደፈለጉ ያርጉስ ብለህ ነው የተውካቸው? ያ ካልሆነ አብዲሌን እኮ ምክር ቤቱ ተሰብስቦ አይደለም ከስልጣን ያወረደው። አንተ ነው ያወረድከው። አንተ ነው ያሰርከው። እንኳን አሰርከው እንኳን አወረድከው ተቃውሞ የለኝም። የኔን ህዝብ ነው ያፈናቀለው፣ የኔን ህዝብ ነው የጎዳው። በሱ ጉዳይ አይደለም። እንኳን አሰርከው እንኳን ከስልጣን አነሳው። ግን ለአብዲሌ የሰራው ፕሮቶኮል እነዚህ ላይ ለምን አይሰራም ነው የኔ ጥያቄ። ክልሎች የራሳቸውን ባለስልጣን ራሳቸው ያርዳሉ የምትለዋ ነጠላ ዜማ እንዳትለቅልኝ አደራ እያልኩህ ነው ዶክተር አብይ። በፈጠረ እወድሃለሁ፣ አለቃዬ ነህ፣ መሪዬ ነህ፣ ጽኑ አቋም አለኝ ባንተ ላይ። እቺን ሀገር እንደምታሻግር አይደለም እንደምታበለጽጋት አምናለሁ ዶክተር አብይ። እስካሁን የሰራው ስራ ብሩህ ፕሮጀክቶች ሁሉ እስካሁን እንቅልፍ ይነሱኛል። እንኳን ሰው በሰላም አይደለም በጦርነት ውስጥ አይደለም በሰላሙ ውስጥ ሊሰራቸው የማይችል ፕሮጀክት ሰርተሃል ዶክተር አብይ። እንጦጦ መሰለ ላይብረሪ ነው መሰለ። ባለፈው ጊዜ የፓርላማ አባላቶችን ይዘህና ያስጎበኛህን ነገሮች ሁሉ ዶክተር አብይ ጦርነት ውስጥ ሆኖ ሰው ያንን መስራት እንዴት እንደሚከብድ እረዳለሁ። ጀግናነትን አምናለሁ። ለኢትዮጵያ ያለህ ፍቅር ጥርጣሬ የለኝም። ለብሔር ብሔረሰቦች ያለን እኩልነት ጥርጣሬ የለኝም። እቺ ሀገር እንድትበለጽግ አንተ ያለህን ፍላጎት ደግሞ መቼም ተጠራጥሬ አላውቅም። ተጠራጥሬ ቢሆን ኑሮ እንኳን እኔን ጥላዬን ኢትዮጵያ ውስጥ አታገኛትም። ጥላዬን የኔን ጥላ አታገኝም ኢትዮጵያ ውስጥ እንኳን እኔን። አንተ ላይ እምነት አለኝ። አንተ ላይ ፍቅር አለብኝ። አንተ ላይ የድሃ አባት ብዬ ሰይሜያለሁ። አንተ ላይ የእኩልነት አባት ብያለሁ። አንተ ላይ የብልጽግና ተምሳሌት ብያለሁ። እቺን ሀገር አንድ አድርጎ ይራመዳል ብዬ ያመንኩበት አንድ ሰው በዚህ ዓለም ላይ ቢኖር አንተ ነህ ዶክተር አብይ። እነዚህ ነቀርሳ በኦሮሚያ ያሉትን ነቀርሳዎች ካልነቀልክ ግን ያንተ ስራዎች ላይ ሁሉ አር እየቀቡ ያንተን ጥሩ ጠረን በመጥፎ ጠረን ይቀይሩታል። እመነኝ። መላጣ ባትሆንም መላጣ ነኝ እኔ። እመነኝ። አንተ መላጣ ባትሆንም የተከበርከው ጠቅላይ ሚኒስትር እኔ መላጣ ነኝ። እነዚህ ሰዎች ያንተ ሽቶ ላይ አር እየነሰነሱ አንተን እያገሙ ያሉት እነሱ ናቸው። የህዝብ ፍቅር አንተን እያሳጡ ያሉት እነዚህ ሰዎች ናቸው። የብሔር ብሔረሰብ ጥላቻ በአንተ ላይ እያበዙ ያሉት እነዚህ ሰዎች ናቸው። የኢትዮጵያ ሁሉ ችግር ያለው ኦሮሚያ ላይ ነው። ኦሮሚያ አንደበተ ርቱዕ ታታሪና ሁሉን አቀፍ ብሔር ብሔረሰቦች ወዳጅ፣ ለአሸባሪ ለምንም ክንፏን የማትከፍት ሁሉም ብሔር ብሔረሰብ ያቀፈች፣ የማትሰርቅ የማታወናብድ፣ የውሸት ሪፖርት የማታቀርብ፣ ሁሉም በእውነት የምትሰራ ሀገር ከሆነች ኢትዮጵያ ወገቧ ቀና ስላለ ሁሉ ነገር ቀና ይላል። ኦሮሚያ ባገውነበሰች ቁጥር ኢትዮጵያ ታቀርቀራለች። እመነኝ ዶክተር አብይ። ኢትዮጵያ ባነከሰች ቁጥር የኦሮሚያ መንሸራተት ይኖራል። ኦሮሚያ ስትፈሳ ኢትዮጵያ ትቀስናለች። እመነኝ። አንተ ላይ እንዲህ ችግር ጠብጥበው እየሰሩ ያሉት የተቀናጁ ኃይሎች አሉ። ሾልኮ ከጉያ ይገቡ
ሾልኮው ከጉያ የገቡ ታማኝ አርጋቸው ከልብብት ስር ያስገባቸው አንተና ህዝብን የለያዩ ህዝብ የሚያወራውን አንተ እንዳሰማ ያረጉ ኃይሎች አሉ። ምኞቴና እኔ የምናገረው ነገር ሁሉ ውሸት ይሁን። እስቲ ከህዝብ ጋር ተገናኝ ዶክተር አብይ አትንገራቸው ለነሱ። ድንገት ጅማ ሂድ፣ ድንገት ሐረርጌ ሂድ፣ ድንገት ገረሙለት ሂድ፣ ድንገት ድሬዳዋ ሂድ። ኦኬ ድሬዳዋ እንኳን ያው የራሷን የቻለች ነች። ድሬዳዋ በትክክለኛው መስመር ላይ ነው ያለችው። ተው ድሬዳዋ ከኢትዮጵያ ጋር አትገናኝም፣ ከኦሮሚያ ጋር። የድሬዳዋ መስተዳድርም የድሬዳዋ ካቢኔዎች ከመቼውም የበለጠ በትክክለኛው ህዝብን እያገለገሉ ናቸው። እነሱ ላይ ቅሬታ ሲኖረኝ እመጣለሁ። አሁን ግን ባለኝ መረጃና ባለኝ ሁሉ ነገር ህዝብ እያገለገሉ አገሪቷን እየለወጡ ያሉ ኃይሎች ናቸው ድሬዳዋ ላይ ያሉት። ስለዚህ እነሱ ጋር አይደለም፣ ያው ስሙ ስለመጣብኝ ነው። ድንገት ጭሮ ሂድ፣ ድንገት ሸዋ ሂድ፣ ከረዩ ጋር ሂድ፣ ድንገት ባሌ ሂድ፣ ኦሮሚያ ላይ በድንገት ሂድ። እስቲ የኦሮሚያን ካቢኔዎች ጸጥ ጥርጭ አርግና በራስ መዋቅር ህዝብ እንዲወጣ አርግና መጥፎውም ጥሩም ሁሉም ህዝብ ምን አይነት የሚመር ዜና እንደምሰማ ካሁኑ ነግራለሁ። ያኔ ኦሮሚያ ላይ የተሰራውን ትረዳለህ። አንድ አይደለም፣ ሁለት አይደለም፣ ሶስት አይደለም፣ አንድ ቦታ ከሄድክ ይበቃኛል እኔ ኦሮሚያን ለመረዳት። ሂድ እስቲ ኦሮሚያ ላይ ሳትነግራቸው all of the sudden ሰርፕራይዝ አርገህ ህዝብ በሄሊኮፕተር ሂድና ቁብ ብለህ ማልጅርተን ምንድነው የሆናችሁት? ምንድነው ችግራችሁ? እንዴት ይዟችኋል? በለና ህዝብ አናግር እስቲ as a surprise. You will see the truth by yourself. ይሄን አደራላለሁ። በብልጽግናና በመወደው ፓርቲ ብልጽግና በመወደው ጠቅላይ ሚኒስትር ሁሌም እምነት አለኝ። ፓርቲ ክያፊ ሞቱማ ክያ ሙሚቸ ሚኒስትራ ዶክተር አብይ ረቲ አመንታናን ቀባ አንጋማት ኢሳኒ ወጅን ረኮን ቀቡ ፓርቲቺ ቁልቁሉዳ ሙሚቺ ቁልቁሉዳ ዋወል ደቤ ጅራ ከነ ገርሲሱፍ ተታፍት ጅራ ሀተኡሞ ሀቶታ ሙሚቸ ሚኒስትራ ከኛ አጀይሱ በርባደን ሀቶታ ፓርቲ ከኛ ፎኪሱ በርባደን ሀቶታ ሞቱማ ከኛ ከነ ሞቱማ ጄቻ ሞቱማ ዲጋ ሞቱማ ገቲ ነማቲፍ ልቡ ነማቲፍ ገቲን ቀምነ ጎዱ በርባደን ከነ ቦባ ከኛ ጀለጅሩ ከመቃ ከኛ ሂመቱ ከኡመታ ኦሮሞዳ ጎንተናሞ ጎዴ መነ ሂዳቲ ደረራር ጅሩ ከነ ሀቱማዳን ሲሚንቶ ነገዱ ከነ ሀቱማዳን ጅማ ነገዱ ከነ ሀቱማዳን ክሌ ነገዱ ከነ ኡመታፍ ሳጥሉን ኡመተ በርሲሳ ደሙን ድርቀማ ዱጋኒ ሞቲ yomu injifataadha nuti namni dhugaa dubbatu obboleessa kiyya muhaddiin eegduu kiyya kan ture namaan lapheerraa jaaladhu warri naa hojii beektan ni beektani warri naa hojii agartan ni beektani nama muhaddiin ta'e dhugatti guyyaa sadeen dabre kana taaziyaarra turani namoonni hedduun natti bilbiltanii na jajjabeessaa turtan hundinuu ulfaadhaa galatoomaa du'aayi naa godhaa fi mucaadhaaf mucaan namaa qaati mucaa miti kan du'e anaatu du'e mucaan ajjeesanii najjeesanii nyaadhu doktor Angaasaa jedhanii inni na nyaachuu dinnaan isa nyaatan nu hima jedhaniiti haqni hin baati warri kana godhees hin beekama lubbuu kana gaafa rabbiin fadhe malee namni namarraa fuudhuu hin danda'u rabbiin jannatul firdoosi obboleessa kiyya muhaddiin haa qananeessu maatii isaa jaalalloota isaa shariikan isaa jaallan qabsoo isaa kan wajji qabsaawaa turan hundanam kan humna addaa keessa jirtan ijoolleen muhaddiin hin beektan hundinuu rabbi sinaa jajjabeessu namni muhaddiin hin beekne kan paartii badhaadhinaa keessa jiru hin jiru muhaddiin nama goota amalan saaliha nama naasuu nama qabu nama jaalala qabu kan fuula isaarraa kooflan dhabne yeroo hundaa'u nama ajajamaa amanamaa ilma naamusaan guddate kan sabboonaa ta'e kan oromoodhaa fi paartii kanallee akkaan jaalatu kan nama haqaa akkaan jaalatu kan muummicha keenya muummicha ministeera Dr. Abiy akkaan jaalatu ilma godina Jimmaati ani isaa fi maatii isaa baruu hiyyaaf
gaddan qabu mucaan kun duun xiqqeenyatti qaxara cabuunsaa qaccumatti qaxara cabsuunsaa madaa na keessaa hin fayyine madaa yoomiyyee akka Haacaaluu Hundeessaatti akka ani hirriiba dhabuu fi waan kan irra deddeebi'ee yaaduu na taasistu keessaa guddaadha. Warri isa ajjeestan inni hin duune isinitu du'ee isiniin jechuu barbaada. Warri hangaasaa nyaadhuudhaan inni na nyaachuu didee isa nyaattan rabbiin isin haa nyaatu. Annan jiraadha. Gaafa rabbi sii ga'e jedhee ammas nan du'a. Kaayoo kanarraa ammas baqadheen deemu uummata kiyya kan Oromoodha. Kan bahaa, kan kaabaa, kan kibbaa, kan dhihaa, kan isin muufachiise qabsoo biyya kana keessatti yoo jiraate yaadumaan waliin galini malee kaayoon keenya takka kan ilaalchi kiyya isin muufachiise yoo jiraate illee dhiifama. Ani dhugaafumaaf qabsaawaa ture, haqumaaf qabsaawaa ture, ammallee haqumaaf qabsaawaa jira. Aangoon nan bittu, shilingiin jootanitti naqan nan bittu, makiinaan nan bittu, ijoolleen eegdu na jala godhuudhaan nan bittu. So ani uummata Oromoofiin bitama malee nama sadoodhaan bitamuu miti. Osoo bittaa taate biyya alaattiin jiruu sanii jecha hafa malee uummata Oromoo jecha biyyattiin galu. Saba kiyya kana uummata kiyya keessattuu kaniin keessa dhaladhe uummata godina Harargee Bahaadhaa kaniin akkaan jaaladhu, kaniin ifirra jaaladhu, kan qabsoo kana keessatti qooda guddaa qaban, bakka fedhanillee jiraatan, akka fedhanillee jiraatan, ilaalcha fedhanillee qaban, ilmaan Oromoo hunda keessanuu walqixa isin jaaladha. Kan isin muufachiisee jiraadha yoo jiraatte kan boru rabbitu beekaa kan irraa dhiifama isiniin jechuu barbaada. Deemsa kiyya kana keessatti kan isin muufachiise isinitti fakkaatte malee akkuma amma jara kanarra qabsaa'utti kan irrattis qabsaa'aa ture. Anaaf daanduma natti fakkaatte natti dhugaa taateen qabsaa'aa ture malee eenyu muufachiisuuf eenyu deeggaruufi miti. Ani kanneen biyya alaatti galee booyyee jalatti kursii qabuufi miti. Booyyee xiqqaa fi guddaa jalatti kursii qabuufi miti. Kanneen biyya alaatti galee uummata Oromootiif aduu baasuuf hin galee malee eenyu sangaa eenyu jalatti kursii qabuuf biyyatti hin galle qabuufis hin taa'u. Ani uummata Oromoo jalattiin kursii qaba malee nama dhuunfaa kan dhufee dabru jalatti kursii qabuudhaaf hin galle hin galuusi. Kana akkanaa hubattan barbaada. Ilmaan Oromoodha kan godina hunda jirtan adeemsa kiyya kan maduraa keessatti yoo isin muufachiisee jiraadhe maqaa rabbiitiin afoonaan illaa isiniin jechuu barbaada. Dhiifama isiniin jechuu barbaada. Wanni dhiifama isiniin jedhuufis badii kanaan qaba jedhee amanee osoo hin ta'in wanni nan godhaa ture san isinitti daba fakkaatte malee anaaf naaf sirriidha. Kaniin amma godhu jiru ka amma isinis sirrii fakkaatte kunis naaf sirriidha. Ka gaafasillee naaf sirriidha akkasitti naawwadhaa jechuu barbaadeeti. Qabsoon kiyyaa itti fufaa hangaa wareegamee akka jaarraa abbaa gadaatti lafa keessatti awwaalamu akka Haacaaluu Hundeessaatti awwaalamu hangaan akka Muheddiinitti adda keessa dhawamee awwaalamu dhugaa uummata Oromoodhaa dhoksuudhaaf fadhiin qabuusi qabaachuufis hin taa'u dhugaa jirtu isin beeksisaa deema. Kanuma wajjin immoo Muheddiin poolisni naannoo Oromiyaadhaa fi humni addaa Oromiyaadhaa makiinaa konkolaataa ittiin reefka isaa galchan dhoorgatanii turani. Makiinaa mucaan kun humna addaa Oromiyaadhaati. Mootummaa naannoo Oromiyaatiif bara afran dabre qabsaawaa ture. Qabsoo kana keessa gocha amanamaa fi ulfaataa raawwachaa ture. Mucaan kun akka fedhettu ajjeesanii eega du'ee booda immoo makiinaan poolisa naannoo Oromiyaadhaa gaafatamee humni addaa Oromiyaallee gaafatamee hin kenninuu fi makiinaadhaa jedhanii jalaa didan. Jibbaan isaa jibbaa kiyya nan beeka. So warri ajjeesee isaanii maaf makiinaa kennuufi jalaa didanii akkasiin xeenaa xibbaqaadhaan ambulaansiidhaan kadhatamee haalli mijaa'ee wanni godhamee reefki isaa ijoollee sharikan isaatii wajjin makiinaan isa ajjabdu osoo hin jiraatin qe'ee Jimmaatti ganda irraa dhalatetti akka galu taasisamee jechuudha. Anammallee gaafii mataa kiyya keessa deemaa jiru qaamni poolisaa tokko qaamni humna addaa tokko haala fedhee fi sadarkaa fedheettii fi waan fedheenuu yoo wareegame ajjeefame
sarvisiin inni biyya isaatiif kanne wareegamni inni biyya isaatii kanne gatii dhabdee reefki isaa makiinaa piikaappii tokko isaa kannuu didanii ambulaansiin kadhatamtee hanga geessanii yennaa geessu ati qawwee hidhattee deemuu jirtu kuni yoo duute akkam taataa kan jedhu gaafii na gaafata jechuudha sammuun kiyya. So akkamitti namni mataa qabu kan hoggansa poolisaa ta'e kan hoggansa poolisii humna addaa ta'e mucaa kanaaf makiinaa kannuu dida. Mucaan kun waan fedhe haa ta'u akka fedhetti aduu abbaan fedhe illee haa ajjeesu san keessan seennu ammoo miseensa du'eera eega du'e mucaa kana fuudhanii maatiitti galchuudhaaf ajjaabii makiinaa takka jala godhanii kabajaadhaan awwaaluudhaaf ganda isaa ilaa Jimmaatti ambulaansii qofaan fi ijoollee shariika isaatiin erguurra makiinaan poolisaa tokko humna takkaa wajjin nama 5 fi 6 wajjin yoo gaggeeffamte kabajuma maatiitii fi haadha isa dhalchite abbaa isaa dhalchee wajjin ummata naannoo saniitii wajjin ummata godina saniitii wajjin ummatuma Oromooti jechaa sirnichuma gaggeessan kana jechaa mucaa kana akkasitti osoo gaggeessanii maal qaba maaf didanii maaf makiinaa isaa kannuu didanii kan jedhu gaafii isin hundi wal gaafachuu qabdanii akka didame immoo beekneerra qulqulleeffanneerra kana sirriitti hubadhaa isin ammaas ijoolleen Oromoodhaa kan qawwee harka qabdan kan sirna kanaaf hojjettan carraan akkana yoo boruu isin mudate hireen keessanis kan uumamuu heddiin kana akka ta'u miilanumaan baruun gaariidha jechuu barbaada. Poolisni naannoo Oromiyaatii fi humni addaa Oromiyaadhaa maaliif akka ijoollee kana mucaa kanaaf poolisa kannuu dide makiinaa kannuu dide osoo gad ba'ee ibsa kennee bareedaadhaa uummataadhaa fi oduun kun uummata keessa deemaa jira. Oduun kun uummata keessa tasbaasaa jira. Poolisni Oromiyaa kan gaafa lubbuun jiran malee gaafa du'an naasuu namaan qabne jedhee namni haasawaa jira. Poolisni Oromiyaa kan rasaasa gaafa dhooftu malee gaafa rasaasni si dhahe siif gatiin kenninee jechaa uummanni haasawaa jira. Kun jecha kiyyaa miti jecha uummataati. Saniifuu maaliif muwaddiiniif mucaa goota kanaaf mucaa qacalee kanaaf makiinaa kannuu diddanii maal qaba osoo makiinaa tokko maaloo makiinaan keessanii Quddus Goorgis baadhatee re'ee baadhatee kasala baadhatee bakkayyuu keessa deemaa jira. Mucaa kana baadhatee hiriyoota wajjin yoo geesse maal qaba makiinaan keessa mana farsoo hundarra dhaabbataa jira bakkayyuu dhaabbataa jira hojii hojjechaa jiru. Makiinaan kun yoo mucaa kana fuudhee deeme maal qaba maaf mucaa kanaaf makiinaa kannuu diddanii hojiirran turre yeroo boqonnaa isaatii bakka inni itti dhawame hin beeknu akka inni ta'e hin beeknu waan jettanii haasoftan kun gatii isaa lubbuu isaa kan inni sarvi godhaa ture ummata kana lammii kana goota isaa shanyii isaa ganda isaa godina isaa lammii isaa saba isaa irra caalaa kabajuma ummata kanaatiif godhumaa dadhabdanii kan jedhu isin gaafachuu barbaada. Uummanni illee kana isin gaafachaa jira isin illee gabbaa dubbadha. Deebisaa uummataaf kana muwaddiin kiyya rabbiin jannatul firdawsi siyaa kananiisu boleeyyin kiyya ka islaamaa fi kan kiristaanaa kan waaqeffataa hedduun asirra ture naganaa tura walichi ministeeraa keenya dhaamsa manni Oromoodhaa hundi keessanuu kana yeela ammaanaa hojjetu turtan hundi galatooma sheer godhaa uummata Oromootii fi saba sablammii hundaan nagaa haala jiruu fi waan jiru hunda daawwatan isinii dhiyeessaa deema galatooma rabbiin biyya keenyaa fi mootummaa keenyaas nagaa godhu dhiiga qulqulluudhaa uummata qulqulluudhaatis haa baraaru. Pirezidantoota jinnii gabbaran warra jinnii gabbaru warra uummata fixee amatatti sannaa aangoo isaanii kabaju kana warra qarxaa sana majjeesuu qabu kana rabbiin uummata keenyarraa haa kaasu. Uummanni Oromoodhaa ni bilisooma dhugaan uummata Oromoodhaa galma geessi dhugaaf qabsoofna haqaaf qabsoofna kan sodaannu rabbi tokkicha qofa kan ruuhii nu keessaa fuudhus rabbi tokkicha qofa. Iddoo isin jaaladhaa nagaa tura. Rabbi isin jaalattan kanan jaaladhu kan guyyaa qiyaamaa fuula isaa dhaabbattanii jechaan isin jaaladhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa tura.